Le papa soifua e se lo fia I pese na o tabatuai mai le telo tausanga uatuna I atu ia a o leo toi whangu mai papa soifua e uma koe whaiwhale le ia le pese le nā langa tō tele tangata e a fo I fia I le nā fo I whatunga ai o leo whatasi mai ia le fionga le lipune o le tātou whaletawale le Henderson Cars le fionga e bulianga tele shusing ia mo se tala noanga fo I whaamana malama I tangata ia male mamalo le tulu le tulanga lo iai le au nanga male so swadi al Henderson Cars e hoi na ua lo tia foi tato I puava ona o le tulanga o le vavao le koviti se fulmaniva. Ladies and gentlemen, always a pleasure. In the last 6 weeks since I haven't spoken to him, but I gave him a call just to say hello and to see how he is. My favorite brother and my big idol too in terms of helping our people and sharing the good information and being a very honest advocate for the car industry. Yeah, who else but the big boss of Henderson Cars, Fionga Bulianga Tele. Shusing Talo for love and welcome to the show. Malo Seifua. Talo for love, malo Seifua of Fionga Savea. Good morning, good day. To you and to all our listeners today. It's a beautiful day, but it's the world is changing very quickly, Savea. And a couple of years ago, and it was such a freedom for everybody that people could go anywhere, do anything they like. Now we're just basically in a time that we are basically controlled by certain things, and that's what life has become. And it's going to be coming like this now and for future, nobody knows. But we should always look positive and be thankful to the Lord that we are one of in the best places in the world in New Zealand, Savea. Because New Zealand is regarded as one of the best places at the moment in the world, and that's where we are. So we should be very thankful to the Lord, Savea, regardless of this COVID-19. And that still we are safe, and it does get control, and our government is very helpful, and if something happens, it's taken strict measures to help our people and bring things under control so that the people are safe, the community are happy, and everybody is looked after, and all possible help is given by the government to look after the people over here in New Zealand, Savea. So we must say that we are one of the most luckiest person in the world that we are here currently in New Zealand during such hard times where the whole world is suffering, I believe. Malo whaftai, ai le whawhonga le tudu ti ngao na tele whalawelave ma le vau fo I le COVID, a le alawe te tonu le fionga le ripule. O malu pui pui o I tātou ma o New Zealand fo o se atunu usili o na whaamio I na malaki mai le tele o isi atunu o la langi. Well, Bulianga Tele, you know, despite the lockdown, Henderson Cars has continued to get in touch with their people using your Facebook page and also your website. Tell us how important the people are able to use this technology while we're in the lockdown. Oh, well, Savea, the most important thing at this moment is to keep safe. As you know, that Auckland is under level 3 at the moment, and the yards are basically closed, and people should not be dealing face-to-face with the people at the moment. And here we are helping our people now in terms of looking for a vehicle. If you're looking for a vehicle, we can have everything processed for you.
what it basically means is that we can have your finance arranged, has the finance pre-approved, and make sure when it goes down to level 2, you should be one of the first customers who should be able to come and choose the car or update your vehicle, or in terms of the vehicle, you will be given the priority that your documents and finance has already been approved. So this is what we're doing at the moment. We can always give us a call, and we can do things on the phone right away for you and help you out. You can ring us on the free calling number, which is 0800 711 711, 0800 711 711, and we should be able to get all the information and process your deal so much easier and faster. And in the meantime, you'll also have some idea about what you may be able to get, or what you could trade in, or what other financial things we can do for you. But one thing I assure you, that anybody buying a vehicle, I'll make sure that they are looked into fine details to help those customers the most we can. As you know, that we are giving away the cash gift together, and make sure also, as you know, Savea, that we're giving away all these groceries together with the vehicle. When you buy this vehicle, you know, this we have this specific corned beef, the tile, tin fish that we're giving away, the rice, biscuit, so many things that will be very helpful during this time, these hard times, that we should be able to help our people and customers, Savea. So we make sure that everybody's looked after and getting the best of the deals, and also at the same time given the most help that we can give from Henderson Cars to them, Savea. That is fantastic, because I know how concerned you are with your, the Henderson Car fraternity, and people that have come and bought cars from you have become part of that family, and you have, a lot of concern. Have you ever sat down and called some of your family, the Henderson family, and say, hello, how you doing? How you keeping at this time? Yeah. Yes, well, a lot of them are actually calling in. So it's good to be here from the people and showing concern about looking after each other and make sure that they're okay. And as I said, it's important that we provide the most possible help we can, at the same time keeping under the rules and regulations of this the government, and during this COVID-19 survey. Okay, well, le fa fonga mele tunu ele I mfayana tu na fa ngale numera ale tamalo over salau fitu tasi fitas mfayono to so tai ma malongo fo I amulianga tele pe ai se be mana oi le tangata mana ombi le taimile. All right, let's do the magic numbers, my brother. Yes, 0800 711 711. That's a free calling number, 0800 711 711. And also for customers, if you need in terms of help of the, is any help in the terms of vehicles, if you need some help in the vehicle in terms of repair and services, the 0800 441 441 is the number, free numbers which I have done for them too. So in case they need help, they can call directly, and the mechanic in the workshop will be able to get in touch with you and help you, Savea, during these hard times. But yes, give us a call on the free calling number on 0800 711 711. Savea, it's always a pleasure talking with you, brother, and it's good to see you safe and doing all the hard work for Radio Summit at the moment. Savea, I believe you're the one that is yeah, I'm happy to do the hard yards for the brothers and helping out our staff. It's an essential service, and we need to let our people know and warn our people about everything that is happening around their environment for safety reasons, and to make sure that their safety is not compromised. And thank you so much, my brother. Looking forward to catching up. But we'll give those numbers out. 0800 711 711, or mechanically 0800 441 441. You have a great day, my brother. We'll catch up at some point, and take care and stay safe. Yeah, fa so for ya. Now fa fonga le tudu ul fa tal no fo imbale. A fionga le pulo le tato fa le vale Henderson Cars le fionga muli nga tele shusing mai le tato Henderson Cars a le telefoni le na over salau fitu tastasi e pola siasi fo ilunga le lato Henderson Cars Facebook page fa yo to sort inga ile taimi mo le taimi. So valu minuto na tale o le tu lai tasi tato o tale pese le foi mai. A se kase pese Hawaii. Foi mai tato talanoa e le talega ia fuata.
tongi si o Pio Wilson whamele o Mega Cars, ia a o le italiu o tātou whasalunga i le Malai. Mangere Town Centre, ia a wafo le whamoe o whai ai ia le tuinga tele le nā mo le tātou o tunu. Please go there. Lana wale aru ina. Hui Ohana from Hawaii, we say talo for lava, and aloha to all our friends, Radio Samoa fans, and Facebook page in Hawaii. Aloha soifu mnuia ya tolo lalamapa au I Hawaii. Ja, le nā, roi whaafonga le tautua mo oe, le siu whanga o Samoa, le Radio Samoa, Sfolibe i Vitolu, a mo I Aukilani i New Zealand, i le nei fo I astronai ma le whaai unga o le mai aso, ma le wha moe moe, o lo manuia oe, ma lau ainga, ia, po whea lava fo, o lo e alala ma papa ahoai. Whatalo whatu I o tātu ainga I le stete tele, ai, I le malo tele o Amerika, I la tau lo I San Diego, I la tau fo I California, ia ma I la tau fo I o alala ma papa au le ai, ia po le stete fo I Seattle, Washington, Tacoma, ia malunga atu I Salt Lake City, Utah, whasolo mai Arizona, ia fo I o tātu tangata o so Solomon no fo I oi Mexico, ia le nā. Ia fo wa pūle al tangata nā tau ia po whele mea ngā, ia le mea nā te sila fia, e mawele manuia, ia,
o so ilunga whanangutul so whanua, whai mara pia kanga, ia lele ia ina nofu hai, ia whatalo whatu ili tātou tunu, o e o lo o whafonga mai whatoanga, ai mai se fo i la tōna malanga mai, i ngā ruenga whawai teimi fo i nei, ia whatalo whatu, mana tua fo i o tōli tātou proklame le so, ia ma le whamoe o lo manui o tau le nei wai tau o le tau malulu, alu sa o le whane pia umana ngā ruenga, tele whaafita uli, ia ma whalawalawe lo tupu mai, pe o le mana tua le masina na sei ma vātu nei, umana ngā ruenga, ai si fo i uso na malanga mai tonga i ngā ruenga whapenei whaawai teimi, ia oma o mai fo i o i le papu e nuai maoli, ma whaali eile, ma loo le whatawhata o le stangata, ia le na, whaasanga i whalo maoli, ma kua i pingi ai le mere la vai. Ia stulanga whaanonoa le na, na sau li nei i le ngā ruenga male awa noa wha auro su e le tupe a wale a inga i Tonga, ma Samoa. Ia e vai mai, i wato ti e atu le mo le pusa uriuri. Tātou te le mana o mia nā tūlanga whapena, ia mana le tūlanga o lo vevesi ai nei i me o tau ngā apu. Ia mara kango fua le si le ko lua, le si kau apu, ai. Ia o mea e tutupu i lalo nei, ia o na vevesi ei fo i la ia lea, a ua umo na whaata oto lea la fua maa la waa. O mea te tau na whai ma wha mua i le tausinga o le tūla whono, ai maise lava fo i le tūlanga le nā. O e o tāputapua i mai Samoa, mga whanau. Ia le ua mao le si kau apu i ngai, ia se wha mune. Ala kako e vai le tātou whasisilanga lea, leanga o leo wawa i atu, e iai ia tātou talafou i vai whanua i le ngangana sa Peritania, a tolu e maua ia se tātou maramanga i se talalata mai lava o le koviti o loo vevesi e nei tātou i le nei e tulu. In this update, police officers are out and about in Auckland and the Upper Hauraki district today, making sure people stick to the COVID-19 Alert Level 3 rules. There were no significant incidents or issues at checkpoints overnight and no more COVID-related prosecutions in the 24 hours, ending 5 yesterday afternoon. Police say people need to stay local, keep bubbles tight and stay away from others when exercising outdoors, accessing essential services or collecting takeaways. They say now is not the time to lose sight of why these restrictions are in place and jeopardise everyone's efforts to date. Since Alert Level 3 came into place, 3 people have been charged and 1 person's been formally warned. There have been just over 400 reports of businesses or individuals breaking the rules or holding mass gatherings. The Prime Minister's had a change of tune when it comes to a no-jab, no-entry policy. Jacinda Ardern says vaccine passes could be used to keep COVID-19 at bay, along with venue entry only for the vaccinated or those with a negative test. She says details will be released in the next few weeks. Having panned around now, I can see how they can fit into a toolbox that isn't exclusive. Some countries have used them initially for a period of time. It's helped increase vaccination rates and then they haven't had to continue using them. Jacinda Ardern says a 90% vaccination rate is the golden ticket to get back to a normal life, but other measures will still be needed. More than 10,000 people have joined a Facebook page for Kiwis and Australians desperate to get back over the Tasman. Radio operations manager Alan Shepherd can't get back to Australia but is grateful he can work remotely. But he's spoken to New Zealand citizens who came back to say goodbye to dying relatives. When they went to return home, when the snap lockdown happened here in New Zealand, because the Australian government closed the bubble, a lot of flights were cancelled from airlines, leaving them stuck in this country without much support. National leader Judith Collins is adamant she's staying on. Earlier this month, the party was polling at just 21% support, just 6 above the ACT party. Judith Collins says she's never seen caucus so happy and makes it clear she's staying because she has a job to do and she is doing that job. That's news. Radio Samoa.
In sport, the star United States team has enhanced its favouritism to win back golf's Ryder Cup with a dominant opening day at Whistling Straits in Wisconsin. The US led 3-1 after the morning foursomes and extended to 6-2 after the four balls, winning 2 matches and halving the other 2. Springbok captain Sia Khaleesi insists his side can overcome its poor run and beat the All Blacks in tonight's 100th test in Townsville. Khaleesi's men, world champs in 2019, have dropped their last 2 tests to the Wallabies. Khaleesi has only beaten the All Blacks 1 in 7 meetings, but says it's not an insurmountable challenge. A lot of the guys in this team have won against the All Blacks. So, yeah, those things you do take confidence on, and that's why you work so hard, then you look back at what you can fix, what you did in the past, and what you can do to get better. That's sport. I'm Bruce Russell. Radio Samoa, Tasima Ivatolu, Amo. Radio Samoa. Tasilima Ivatolu, Amo. Le au atua mana na tu foi pese ma le pese badia le na Sweet Sensation in o 5 minuta o le o te aidele tu lai tasi te fatalo fatu le tatu tu do alole so go via ia fa pena fo ia le lava papale le dei aso i tuti pa faiva a masani o le fai unga le vai aso a le o se atu tatu fa se longa e le malai i mangele a Mangere Town Centre o lo fatasi mai hei e le sunga e pali tele a lafu peo e le ngata o i o le sui o le Radio Samoa o ia foi o lo iai le pule fatonu o le local board a le city council i mangele ma o tahu ia ai whapena foi o stasio lo ngalue i matanga aluanga o le soifua malolo ina ia manino le tatu tunu o le aunga o aute i le so
Walai o na whaatino le whaamoe lea o le mass vaccination I te tonu mangele. Whatalo whatu I lau suka le pari tele, ma lo le lapo pale ma le ono sai fo I le dei aso ma tulanga o whaatino ai le nā ngā ruenga le lei I le tātou town centre I mangele, talo whalava. Ma lo sai fo I lau toka pestata ma le langi ia po la venga Savea vange lau suka le seiule le male toa. A lo tau tua ma lau nanga le aso fa ta lo pa vol tātou o tulolo va poro va fonga ta po I mai. Ya, so se va en alava. Le ba tu pasa la wo tu den kapaka I mangele. O lo va poro si sila mai tātou o tulu. O le va ka luina vo ya solo na lua le nei. O le tātou mass vaccination e pei o na tātou luina I nei ai tātou mangele. Mo le silafia e peo na matala noa nafi ma le usa pasa la lau vane pei sua pa Savea. Ie. Nei le tai au Savea, e le tai le vanu. Ua kiu tātou o tulu inu manei. Au ngale. Masalo le melenga tatala no ai o le lusu lima ta vale mua mai. Ia. O le ava peo na wha manu e ina I le lua se fulu ma le lima suta la petro voucher wale utu e peptiko ta vale. Mali. Ea, nga mata mai lava tai au Savea, se yo mai teming e le titira mai e le atunu, le titira mo le nga solo me le atunu. O le nganga pa tai le Samoa. Tai. Le tali mai e tampa yatu, o le autu ma le nganga. To tele tangata tato due, whai ona o mai e whai tui. E pui ai o tātou ainga, ia pui lea tunu, pai te tia tupe malo New Zealand. E tau po I ai whawitau ni pēngai whāra wala tulai mai I le wha mai o kopi suriva. O le ala le nao le aunga ona nafi ma le so ma tai au, le aso mulimuli. O le whatau nuina le tai au, ma le iwa tai au se o le lima I le apiapi. O nei la, to telo le tunua, malanga me Savea masalo le temi lepo o siria mo le tolu te lau I nato malanga mai. O maea, lato tui. Ia a o le lava me tawina nga solo mai peo ta vale. Savea o le nga whaftai lea I tātou tinu e peo na iai fo ia tātou nga napi Savea. Malo whaftai. O lono winga o le ale whamoe I se whainu mera te tauna aso nei e tolu ua ausia. O le toa tele lava Savea o le tūlanga le I whamoe aso nei e tolu. Ua silia tūrunga ma le tolu afe tangata o mwhai o ngā whaira tō tui pui. O le tāken ngā le iai. Ia, ai whamoe I le talia le tātua tunu o tua lalo ma le tārsanga atu renga ngā vai. E anga I mai whaira tō tui Savea. Tele whamunianga leo a umara e wholwhola pari I ma lea lama o te tū vai lua ai. Ina ia whaalawi loa lo tātou tunu. E le ngāta le petro voucher o le lisiti e mawai lau pusa me aipe a mae a o na whaatino lau tui. Ia matoi whaatalitani le teimi o se I o le awhiawhi te ono manu malo I whailonga e wha tai lua se lau lima sifuru wafe tala. Tau noa I le tūlanga lea. Pere o le ase ba aini I ai. Whaatai Savea, whaatai ngā ruenga. Whaatai ngā ruenga I lau whionga, luso whaatala lau gare pe suapa. Ko telo I nā tau e o mai ma mori mai. Na whaafafonga tātala noanga nafi. E leo sala kau ngā vange ai. Ka mela le muri akulu wha malo. Wa sila mai wai Savea. O le toa whaalea. Ne ai sila mai ai. O la tau ia renga manu malo tātou se I renga pe ona iai ana nafi. Lua sirau lima su tala tangata e tō tas. Ia na wai ngai toa whaalea. La tau ia renga manu inga ngafi. Ia leo mō pa ma venga whātau ngole. O le asa, ma tāpinanga venga vai aso. E ui e le ngata I lea. Nga tatarangoa ngafi tātou fupaso leto mai le tūrei la. O iai le pulenga mna whai ngā renga South Seas Healthcare o la toula nga mato nguti mea mai lava na nafi. Eo ma le so, eo vo tai au. O la va peo nga fio mai. Pulenga mna whai ngā renga South Seas Healthcare. Pa peo nga tu mai la ko tau au. Provide mai a kako fupaso. Ia, tuva mo tātou tinu e o lo whai rato tui. O tātou petro voucher Savea. Lua lima ngā luanga le la. Al tala fia. Ai leisi kako va moe le la koe whai Savea ngai tā tolu. Mali. O tele la tungunga mai, o manatu le pulenga. O le talo le tolu, a wafonga mai le tulu. Tā le tolu o le tā vale ai I. O leo la utue mai tawina. Ma la wat, e leo ska mai waki Savea wati le ngai. Ia. E talo le tolu a maka lola whai kau. Tā vale rua lima, o la moa petro vata lima skur kāna. Ia, ele ngata le Savea o tae au. O leo wilfa mo pulenga mla whainga runga nei. O la wha popo le tātou wha mianga.
o le tali atu lava le atunu o nga le nganga whaafitai. Sila mai le tō telo nei tangata. Mai so tai au atoa. Le ala wai wha mo tai au. Me mua. Ta vale fitus fulu lima. Mane. E mua mai. Maua petro vata lima su tala. Pa popo iai. Ma le tatou sei vo le atupe. Lua se lau lima su tala. Fa ilonga. E manu malo i tai au. Toi fa popo iai. Mai sia tatou sei e valu Savea. E fai ela fa taunga factor sei. O le we for ka de tasi e lua se lau lima su tala. E va utala Savea. O le familianga nga le la mo tai au. A o nei ala tau ia talo tolu. Toi fai tau liska kurusu lima. Petro vata lima su tala. Tale lima le fiafi. Fai tatou sei ia ta e fa. Lua se lau lima su tala tupe. Nei le fiafi. A o le a. Tisira mai Savea. O le ala o fa ta lofa ku to fa le. Le anga fa mo inga tatou sei ia ngafi. Ia. Malo. Kalau siale lo fai, ya, anga leia. Fa nga mo fa ka ngale. Ya ba mai marko ai nga fa ko tui. Ya, or ka ko longa lua le. Ya, fa tai. Ka sia mai mo lo ai nga fa ku pui. Ya, ka ko longa tolu. Fa tai, ya. Te ki boka mi es. Alo, ya longa fa le. Ya, fa tai. Ya, o fa mianga ia le nga tata lo isa be nga filo ko si mai. Le o va tau tai au. Fitu su lima tabale mo me tai au. Tofu lava tabale ma le lima su kala voucher, petrol voucher, mobili, mobile gas station. Fa popo inga la tatu se e fa. Lo sa lima su tala. Fa ia o e pula er gas me nga. Fa popo ko ilunga. Ma se e valu. Lo sa lima su tala le worth o le voucher. Fa la fata back and say. Ya ole talo nga Savea. Ai talo nga le atulu. Ele o me ia o le meta ua. Ai o le meta ua. O le pui o lo wainga. Pui o oe. Mai fa mai o lo pisi. Ia, mai lo wainga. Talo tolu nei. A maka fai kauli sika kolusu lima. Ia, talo le lima. A maka longo le pāpinga ruenga nge Savea. Fa mai e furmatu tau tua. Kai au, koi fo i mai. Koi alu wale unanga taa Savea whaftai. Malo whaftai pali. Awa na o se whaenga leo te fia fasile atua i tawalunga e le ta talaronga fo le so. O le a le whainu mera o tangata matutua whatustusa i tupulanga talavou ma whanau i o ta i sifuru lua ma sifuru tolu tau sanga o leo mai tangata matua ma o mai. Ole manai e o le si Savea taua. Ole to telo tato talanoanga lea na tatalonga fi. To tele ia masalo lava o woma pa anga masange lo vio ka Savea. Ia nga ho mai ama ka kingo mai. Ai ole ngai no ma tua nga mai. Mai. No le anga ma ko valonga ia Savea nga ka uma lo sofa. E lo skala ka wa bangai. Ia ole to telo taka matua. Le wo mai uma marato fa nau ole tala fi nga Savea. Ia. Ole o isi ta bale nga ngai mai pali. Wa isi sira mai. Amare o mai ale o mai mai. Ia ole nga ka tai nga ole vai tau sanga le tau pai nga ia to tele tanga te pera tu pi Savea tu pranga talo bou sfulu ono tau sanga nga ilunga ai mana tua sfulu lu lo tau sanga o vai tu Savea ia ma lo fa tai ta u tele fa longo mai le tunu ia fa tupu manatu ia te o le o no le fale mai fa fonga mai le so awa ela sunga pali o sin mulmuri ale tu salava po alu tu pe le malo ma matanga luenga ma pulenga foi fai tu malo e tawa nau ai o tatu tangata tau tele o popole iai awa le mea monia e te tau na whaftai e le tunu nei a wala uma ua fai wale lepa pea oi a le to tongia la vali ma watu mea lo fai le o mai e fai o la tau tui o le alau sira iai mo so fili ngalo le tula o se Savea se tulanga le mo tatu tangata awa a fa pe wa au nga tala tunu e o mai ya wa e ni si awala ka mo fa le fa tu ko fi e la tunu a Savea ya ai o le ala nga le wa ka pe nga je fa mo ni anga mo tatu tunu o se kali aku le anga mai mali malo faftai tele na sunga pali ka mo la fangu ai ia fina ngalo le tunu ma le nei ngalu wenga te leo lo to fa o la vai la sa ia le so dia sa pati wa o ngalu wenga le lei umai fatino sa pati o ngalu wenga na mfero fatang ai man wi tele na sunga pali tele le ai sa mali to a to fe lo i se tini
o muli mai e tau lunga i ile ngā ruenga ina ia matoi wha manatu le tunu isi wha mnianga mo le aso a tae au le sapati. Tai tele Savea ia manuia o fai valo filima me so tato programa la wilo Tanoa Savea Tanoa Ava ngir fa so nge uri tato fira skem la uri. Fei lo pe fa so fuwe. Ia le uso sunga pari tele ele ngata o yo le uso fa so le lau ma tu le radio Samoa o ia fo yo lo ia ile pulenga a fa tonu o le a local board na mai le city council e ma fai ona lato fa so ani i le fai ngo tonu i tu malo ai la sisi tonu la lea o mata ngo fi tele lea o fatino ele la i titi tupe fatino e mene yo e le la i titi tupe fatino e mene ia ai ui o lea fa aftai olo ia ile vaenga e tango au ia ile malo fa pe foi pulenga fa tonu i tu malo pulenga fa i tu malo ia fa pena foi le matanga bango soifu malo loina ua mafai ona o foi na toi isi so swan ile nga to le pensini o le tavale a le au mai le fa na mo le ai nga to a vatu male molo ingo tonu sei manu malo le lua se lau lima sfulu tala alu ilisi pito sa wei mala upusa me ai se isi la sila ile au wala wa fai ele tua ua musui ai te tai o i tu malo ia fai le bele ia mai la ia neo la kui o i le pusa me ai tui o i le meo le voucher tui o i le meo le i le meo le se i foi le ki ofo o te matua i ofo pe au koule o e whao ngā nei vang le nā le tautua mo o le si ufonga o Samoa radio Samoa su lima i vitolu a moi au kilani ia ma Savea pesta i le nei foi auli ma le fisoso ni mai a le li insinia ia LJ Lolesio ia ma vai foi half time. E lalolangi umai, iau tau ala ngātu i le tua, iau tau pese atu i lona suafu mamana, ia mamalu i ati au tau lona vi inga. A ve ia o mātu leo whatau wa, whai matau longa ola male maavia i le tua, ai a vea foi nei pese pesenga, e momori atu ai le whawhatai tele ma le whamalo, whatasi ai masaafi a finga o le loto whatu atua, au ni alo whaanga mori pō, mole au whai ngā duenga ma whaletua, ma ainga uma, o eno pūna nau ma loto whatasi le nei ngā duenga, talu mai lona whatoa whawaina, ai mai se ai, o i lato uma lo ngā lulue, ma tautinga ai se i o mai i le so, ua sauni e le tua i lona alofa tu noa, mea te tele mo lana whanau, o le mea lea, o so se turi manu o le lalolangi o lo e au mau, ma whaafonga mai ai. So se tō whinga foi o lo whatino ai, lau au o mnanga i le tua. O te whapea atu ai, o maia, tātou alalanga fia, ma mori mau whatasi le lava alofa. E ala i lo tātou whapea atu, i o vai, e matua siri lava mea ua e whaia, e lo loto lava o manatu. O le tangata valea na te lei loa, ma le vale na te lei langona le nei mea. Amen.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ia le da, o si ufonga o le Mika Sisters talo whaina i o tū whawhine wa lewa na lea toi whailu ai. Ai oso mainga le pese, o le pese kirisi masi. Ia la ale vele anga, ia si kako paki fo i le kirisi masi na kou ia. Ai mana tua fo i pese ne o le kirisi masi. Pētā ia iuni po i ulai, po o aukuso po setema, e au mai e i lava le nganga le nā. O lea fo i teimi whaapitoa o le tausanga, ma le soifuanga o le tangata soifua. Se ala ngona e te mafufau i le taimi le nā o le pese e sau o le kirisi masi. A se le taimi na sau ai. Ia le ngā tālo whai. Moe, o le au o atu kirisi masi ma le tausanga fau o le nei tausanga ua tātou manu mano i le titina ina o le ua o le wha mai le nei o le COVID-19 ma le iwa. Ia, whatalo whantu lunga ia Pam Schuster, whapea fo i a fiu vaiangi su o talo whauso. Moe lo manuia oe ma le ainga, whapea nā fo i le uso e manu. Ia, whatalo whantu i le, pa ia maurunga le tātou, tunu matalena palamo. Alo lava le soifua manuia, whapea fo i viane sefo, o Pepe Sili Sauni. Whapea fo i a simi teo te pola nuu. Ia, mai. O le uwhai mai le telo tangata. Ia sa oa ali Savea anga le whaaraka inga nei tangata il mea le pusa mea ai ma le mea le petrol voucher. Ia ma le se ia ma wale cash. Se manua le o mai. Ia, e moni a au. Ai mana tua fo i tātou tala noi mea sa sa walanga e whapea nā winga o le tātou o tunu. Pei whiona o whamtala ina le asona nafi. O ngā lua i le malo in matanga luenga mta upu tau tumotu mo tangata le Pasifika mo lātou atina. E fiu e wala au ni fono, e le te o mai, se vanga nā ua whaafonga mai, e uma le fono, whai le tau mafutanga ma mafa. Nā e wawa aila ia lea, e le ofi le fono.
A o le tau whauina fo I la o ipu. Ai sea, le ti oa fo I sa o tala papalangi o tātou. Ia, e oa I le mea fo I le peila le a tau au mai ai te mea whainga pālota. E pālota lava I le manawa. E a fo I o na alu I le me, e alu I ai e whaalongolongo ai. E le o alu e fia whaalongolongo I se mata uputaua. E alu e fia whaalongolongo pe mousa mea e whaatumu ma puta I le manawa. Wata tau na sui le nā a whainga ma ua tau fo na sui le nā mafo whaunga. The mindset e te tau wai o na tātou toi tilo ma vava ai I le tūranga leo. Whataua le sāwali. Ua le whataua ia le puta o le manawa. Le maona. Tūrau le whaafunga mai o le tātou tunu. I mata upu nei tātou talano. E whawhetai le pūlenga. A le City Council. Whawhetai le sunga e pari mo le lātou ti mo lo ngā lulue. Wa vane ia nai se leni ma tupe nei. E whao ngā sosoani ai. Ia walanga o la e tau te nonofo. A le lau tau whaalonga tu nei. Ia o lea ua maua mai whaamrianga nei. O loi whai kui. O le ala are si me whai are o whai whaalei ko kui. Ia le nā. Whamai sau mai. O le ave ingi kupe. Ai o whaila ko kui whai o lea. Whamai o ke makua I o uofo o I ia le ai. Nā me popole ai. O e whaile tui. Mai lau pusa mea ai. Ia, ia se whea o sisi e le nā mea. Ia le nei. O lea whamai a whiu vaiangi sua. Ia sao. A Jesus walo fio toi ia la sa mo sunga sua aftai Elaine tu sa una petelo talofa malo se fu mria ia le lau ia sa o le ia o ka ko o fa ia ma le lau walo me mar ka ki ma kariang o tu ainga campaign ia ta tu e mo tu ma ta utia lava o la tātou wō, vaisisi a tātou pese. Ia o sauni mai ia le tātou talanoanga. Ma le sunga ia I o le Omega Cars, ia si le fia fo e le atunu, ia le tūlanga o lo iai le uranga ma le tūtua, le Omega Cars I Cavendish Drive. Warm Pacific greetings. Are you thinking about buying a car, a house, or planning a holiday, but you're unsure how to afford it? Perhaps you need a financial mentor. My name is John Saluni from JMS Chartered Accounting, and we're offering a free mentoring educational program to help Pacific families improve their financial literacy skills and also a pathway to home ownership. Please note that spaces are limited. For more information, please call us on 0800 567 228 or visit our website www.jmsaccounting.co.nz. This is a COVID-19 announcement. The Delta variant is highly infectious and can easily be mistaken for the common cold. We all need to keep an eye out for symptoms like a cough, runny nose, and fever. Testing helps identify undetected cases in the community. That's why it's so important to stay home and get tested if you're unwell. If you have cold or flu symptoms, call Healthline on 0800 358 5453 for advice. Unite against COVID-19. Radio Samoa. تسليمة يبطل عمو. Baila chili cha cha, baila chili cha. Dance your chili, dance your cha-cha, baila chili, cha-cha, dance, move your body hot. You got another shot. Move your body, shake your body hot. Baila chili, cha-cha, baila chili, cha. Dance your chili, dance your cha-cha, baila chili, cha-cha, dance, move your body hot. You got another shot. Move your body, shake your body hot. Baila chili, cha-cha, baila chili, cha. Dance your chili, dance your cha-cha, baila chili, cha-cha, dance, move your body hot. You get another shot. Move your body, shake your body hot.
Leo Flippers, tu fatasi na le tropical band le telo to sang matuna yantu ia fa pe fo ile fa ili le Tanoa band ia le auso ia o le uso ia pene ia fa pena fo ia na yo no so san la tu fo nei fa ili le fa ile non fa ngaloina le matango fie o la tu fatinga ia ma fatunga fo I ua tuna yatu ele fa silanga le o le fa mai senga le nei ile pa I ainga Paolo mangafa ile tu ai o le malo o le fionga ya tanga loa langi a e au to vea tofa ya ua usuia matua le usuia le fono matua fo le malo I le nei vai aso ya ma o le ia fa moi o le a fatidoina ya malango mau fale la wasi ia le fionga ia tanga loa langi a au to vea tofa I le asolua o le vai aso fau ia o mo onga le lei ia malo faanga fo I mafa mai senga mai le sunga ia tofa o le fionga ia tofa tinae o le sa o le na o le ainga ia fa pe fo le telenga ia fo tu tasi o a moa saulo ia masawa inu u Rowley tofa male ainga ia fa pena fo ona fa mai se tuai le tina ia maima ma le fa nau fa no noa fa pe fo I ainga wo mai masani ia o Paolo mangafa I Samoa ia su a fale ia ma au mala ma ainga atoa I le afio anga o sai pipi ia o lo fa anga mo onga le leina I le wala au pa ia le atua I le afionga ia tangaloa langi a e au tovea tofa ia mo Kapena fo I se langona o le tātou proklame nei, Savea ma le Tanoa Ava, o fo lo fatu fo I mawha maise, mawha mawhanawhana, I le pa I ainga, ona o le wala au pa ia le atua. O ia nā te wha, I fo I nā te toa ave ese, I lana lava whaitalia, I le aso, ma le I tū taimi, ia e whina ngalo I eilo tātou, o te siri. Ia whatalo fatu I lau, te leinga fo tū tasi, whapea fo I sawo I nuu Rowley, ia fa pe fo I le fionga de sa o le tatu ainga le nai tu vai le fionga ia tofa tinae ia fa pe fo I sione fo le tua ia manona tu ainga nai papa toi toi tala fanto le tatu proklame fa mo mo rio to I le taimi fo I o le lockdown o le fa mai o le covid fa talo fa tu lunga le tatu apia folinga a to a tele le pa ia maunga le tu lo mafuta mai ai ia o manuia tu ua fa pe fo I la tau nei o alosina ati mati le pule ia ma le tatou Facebook page fa pe fo I le tatou YouTube channel Temperance of Paradise Amelia Fa'amoana ia fa pe fo I le tamaitai o sunga number 685 o Loretta Ale talo falava malose fo manvia ia fa pe fo I nei o tatou uso o tō whawhine o mafuta mai ai Maria Duffy, Katie, ia mai malesi lea, Rosalina Faitasi, ia Rosalina Faitasi. Malo, o tō uma, tu salawa pe le laua atua o tō suafa. Ai maanga ia le kou o I maangele town centre, e o maronga kui oi mousa o pusa mea, ai, mamari tāu o tele, e tui a oi I le petrol voucher, ia e anu utu lau ta vale e toi mino mai toi fai malo e ngore sei ia leva lau mai le malu e mai le usa fasa lau le whiunga le malu Savea vai a pari po fea kongu le mele kufai me ai e whape kufai e pusa me ai e o fiu kami solo o fan e le mousa pusa me ai o fantu e le mousa pusa me ai le malu se mo pa fa wa umona tui oi e ke wakwa e lo le le fo ma inga e le fa I lo ngore me o mga ngaru ri kui e le ko kuia e o le fa kono e tui o le malu ia o le kui umano o le kui uma e na mano tala o le suanga fo e le vatele ai ta ua tele le o e fai le tui please o mga o fa Samoa tu fa mure e o ko ngangu please ia ko la ko male fo male
Ma le whaatonga whaka mole mole. Ona le teimi wa umai ne le tui, sautia le tui, ai o solo ma le whaama ia oe. Ia. Ngai whai mea si piko me whai mea uka fiola, ai lave lo masa mea masau o ia te oe le teimi le na. Ona e wai whata mala. Whiu e whai koe ki alu e whai lo kuia e. Ai ki rama. Ia. O tala foi o le suanga le vatele tātou te tali e ai. Ia. Ai o e whai il tau tui. Na paua nei toe o tae au. Le o se lotu o e whai tau tui le as tae au o mele lei uma. E le whaasaina mea na. Ai e ia na i vaenga o te whiwhia tui nātu mo oe. Pe a whai o matua i e o i le mea ta o toia o pa o me e toi. Wātu whaafonga me. Tala foi o le ise mea. E me wha mai o le ise mea. Ia lela ua au mai al sosoani. Free food boxes by the Sikh community, the Supreme Sikh Community of New Zealand. O i la tau no nofo i Takanini, numera Fitsefulu Takanini School Road i Takanini. Ai mana ola ia i le whape kūro, lunga oso lau ka vale e alu ia, e te vili numera lea. O lua lua o, wha lua lua valuiva, toi whafonga mai. Mai se foi o tau ia nofo i au kilani i saute. O lua lua o, wha lua lua valuiva. O numera lana, e te wala au iei. I ona tali mai leo le tangata, matau mai a te oe le teimi, e te almatu ai. Wala teimi le, ona matua i pisia, amu ia le nei fo i community le au India, Afghanistan, Pakistan, India mo i la tau, o la Muslimi mo le au Islam, Isalama mo le au Muslimi. Le o la tau tutu fatasi ma fausia le maftanga le nei po so se te ufa ngoina o le Supreme Sikh of New Zealand. O le aso la tai au, wa on nafina tu fai fo i la tu tau maftanga. O le aso tona, o i la tona, ne o le aso lua sifurma lima nei, o i nai Sandringham ile tuatusi lua lima lua Balmoral Road, o le nā o wha solo e ale tufanga. So se tasi lava e te hawhelo i nā, tu titi a whasa nā i le nātou whale sā, fo i le Sikh Temple, ma le Celtics i le isi tū. I nā i le numera nā le tuatusi lua lima lua Balmoral Road, o lo tuwhai pusa mea ai i nā. O le numero telefoni, o le valu wha ono, lua ono fitu fitu. Valu wha ono, lua ono fitu fitu. O le aso atai au, o le aso lua sifuma le ono lea, o le aso sa, o le a whai fo i lea whainga lava e tasi, ele nei lava susa iete ma le nei whala pupitonga. Ai o le a whai ala i lunga i New Zealand, e whafsanga i tonu lava i a le maota, o le au vaenga le nei o le Sikh Supreme of New Zealand, male a onga Kelston Girls, i le isi tū o Great North Road. Ia, e su ngō fie, wai te ratua e tau le pamu le mopili i lau i tū tau ngā vale, o na awhi leo le West Coast Road e alua ngā i Glen Eden, o le isi tū i wawa ai atua i o Mōrina, o lo iaina no fuangal na ola. Tu whaile tau mawhai la so tai au. O le teimi la ama tau na tu whaile tau mawhai la so tai au. O le tau se furu. Na o le se furu lava le tai au e tau i le tu lai lua. Ia o tātou umalawa la i le tu langi lea i sifo. New Lynn, Kelston, Avondale, Glen Eden, whaasolo tua i lunga i Glen Dean, o anga ina. Ai ale ainga. O le ainga ilo, iei se mea. Ai leo le tu o le mtua fula le ma fusi lau pusa aisa. Fula ma fusi ma lau pantry. Tu u le ava noi nai tangata nei. E leo lava le nātou whaasua. E o ai whao ngāla nāma noa. 25, o yo New Zealand le sa. O le so lai whai le vanga le nai Sandringham. Lua lima lua Balmoral Road. Au la so tai au o nai New Zealand e mai le tu la e se furu tasi se io o le tu la lua opposite Kelston Girls of Great North Road in Kelston.
Ia, whawhetai nei tangata. Ia, ai whawhetai fo I le committee le Pacific Committee le a mātou. O lo o mai ei whaamtalanga nei I le whau Pacifica Committee Warden. O lo mwhaiona mō mai le information e a ngā I ei tātou whao ngā le nā wanoa le nei. O le a tātou wō e tāna I a tātou pese nei. Ia, fo I mai. Ia, o le tātou tala no fo I lea I le whaasoa. Ai wha malo whaafatai I la tau. O lo ilunga o le tātou api wholinga. Ia, pia fo I le tātou Facebook page, ma le YouTube channel. Whatalo whatu I Amerika, I lau whionga le tamao le tamao fo o le tātou ainga. Le whionga I Leota Tavoi, Peter Strickland, I amal whaltua, le tina I Saui Malai, tua whine fo I Eliza, pia fo I Carol, I amal tamaitai o Fatima, ma auto umalama. Ia, ma lole, ma futa mai le unanga ma le tautua, ala si ufongo Samoa, pia fo I le sunga I Yeti, ma le whaltua I Lilieni, ia ma le nofo alo ma le aingali I na I San Diego. A lole si ufongo nui, ma tatu ainga umalawa I Amerika. Fair level state, Alaska, Canada, ia, whatu tātou porkalama I ate. Oi, lea ua toi 10 minuti o na tāleo le tū lai lua. Sa whai tau o tu nei ina ua matua I control atola vai le Taliban ia lea tunu o Afghanistan. Tō tele tangata ua whasi o tia. I le teimi leo le taua lea ma au o ese fita a Amerika. Talo mai le luas fultau sanga. O lato wa ia fo I le saunga le mu. O tangata Afghanistan. Lea lana toi au mai e nei I lea sona nafi ia lantou tu la fono tu mau ia na iai. E lea o ina ma whaatanga ina I a onga ia mea nei o le tu pāo tina mata mai tai. Ioi, e te ola mai a o ia o le pepe wa whanau mai o le teine. E re ai so to finga se me tasi. Na o lo nofo ai le fale. Fai fe au masani o le fale. Ma e whaatalitali I le teime whaiso to lua ma whanau mai sau whanau. E le ai se tāua ma o saua I a te tau. Ia po stulanga fo e whaalualungi ai oe. Ioi. E sāna wa ia oe e tae lungo street o le awala. Ai le o whaia se mea fo le lo burger. Le mea fo le o fufi a toa ai o matama. E sā sistema lo na wa ai I a te oe mo fo ringa whapena. Se vanga na ai, lo lava to lua. A mawala oe. E o tō wawa ai e whai mea tau. Le o toi au mai nei e Taliban. Lato whaasalanga I e tau capital punishment o le public persecution, ma le public execution. Ioe, e whai whaasalanga whaariali nei lumo tangata lau tele. Wai ai ale malai e tau le malai o le toto awa. Whailele I tonu o Pakistan ma Afghanistan ma le pulenga le Taliban. Ia, tu lou le whaafonga mai a le tunu o lo ngutu ma le afi I toa inga whaasalanga le. E wawai whaariali a le ao le tangata. I luma a o tāpua I mamai moa tangata uma. O le I tu mālo ma tangata o le ao mai mata. Ua uma le whaasalanga. Ua uma le whaamsinonga. O le whaasalanga leo o I ate oi. Oka le matau tia. Matau tia ia tu ai ngā whainga. Tātou te whaftai tātou le sisi o banga. Ma le mālo, whaatebo kalasi ma tū la fono. O lo pui ai I tātou ma tātou ai ate tau. Talo whae le tū pāo tinam ta mai tai. Ma le tūlanga o lo iai. Suppression. Ua matua tau mia o lātou saulotonga ma o lātou ai ate tau. Ua matua I whai whaapea ua pei o le ni tangata ola. E ese le pādeta e o mai ei a tinama ta mai tai. Ia ai la fia lo lai. Ia ai. O le ese senga le nao le soifua mai. E a vea lea, tunu umalea, tunu umaua. Mau tātou trofi, tangata ese na whai e le tua. Ia, lea fo I la o ia whai ngā mālo. Ma whai ngā tūla whono a lea fo ia tunu. Nai whawhianga sui whiloi, vai I fo I mai whawau le tātou talanoanga. Ma tāu au whai a toa, ma tā upu sā lo tea, ma tātou talanoa I ai. Mai lea songa fua, se I o mai lea so na whimalea so I le vai aso a toa I mea sā tutupu. Ea le nā.
mitamitanga o Samoana o na motu e se fulu Samoa pelela ua tunu le mama inga atu kulanga nalo o la au lanu lau ava o au anga whaatau sala o peni nai o e ile nei vasa Samoa ea Samoa ea se I tau tuana lo tai noa oi Samoa lava o le penina le ulatifa o te tiuai I le matalasi o le lalolangi Samoa ea, Samoa ea, se I tau tuana no tai noa. Oi Samoa lava o le penina e ulatifa o te tiuai I le matalasi o le lalolangi. Oi Samoa lava o le penina e ulatifa o te tiuai I le matalasi o le lalolangi. Warm Pacific greetings. Are you thinking about buying a car, a house, or planning a holiday, but you're unsure how to afford it? Perhaps you need a financial mentor. My name is John Saluni from JMS Chartered Accounting, and we're offering a free mentoring educational program to help Pacific families improve their financial literacy skills and also a pathway to home ownership. Please note that spaces are limited. For more information, please call us on 0800 567 228 or visit our website www.jmsaccounting.co.nz. Ona o le tapuni whaatapula atūlanga whā. O le awhaasala laua tuaisau ngā lotu o le Universal Church I lunga upenga te whailangi. Bili mai le numera o tasi, 5 o tasi, 2 fitu tasi mō nisi whaamtalanga. Po o se la la tane I le loto I whale. In this update, and first the news from the Ministry of Health that there are 16 new community cases of COVID-19 in New Zealand today. Across the Tasman, New South Wales has 1,007 and 11 deaths. Queensland has 1 new case in home quarantine. Victoria has 847 cases and 1 death. Aucklanders are being urged not to take their eye off the ball when it comes to COVID-19 restrictions. The region and the upper part of the Hauraki district are under alert level 3. Police are pleased with an overall high level of compliance, but they say now's not the time to lose sight of why these restrictions are in place and jeopardise everybody's efforts. Officers are carrying out patrols today to make sure people stick to the regulations. 3 people have been charged since Alert Level 3 began and 1 has been formally warned. Plenty of people have been dobbed in, with 400 reports of businesses or people breaking the rules or holding mass gatherings. People in parts of the South Island are urged to drive carefully during severe weather. There are strong wind warnings for the east coast and south of the island and heavy rain warnings in the west. Road snowfall warnings are in place for Lewis Pass, Arthur's Pass, Porter's Pass, Linda's Pass, the Crown Range Road and Milford Road. Met Service meteorologist Dan Corrigan says people need to monitor the warnings that they issue. Look out for, if you're travelling on those roads, the validity period of those road snowfall warnings, and take into account the amount of time that it would take for those roads to become clear of snow, and make sure that you're carrying chain. An autopsy has confirmed that the American actor Michael K. Williams died of overdoses of both heroin and cocaine.
The 54-year-old starred as Omar Little on the acclaimed television series The Wire. He was found dead in his Brooklyn apartment in New York on September the 6th. That's news. In sport, iconic Springbok first five Nas Botha is calling for the current 10, Handré Pollard, to be given the keys to run the team. South Africa heads into tonight's 100th test against the All Blacks on the back of 2 straight defeats to the Wallabies. Botha says the Springboks management needs to let Pollard run the show his way, which isn't happening under the current game plan. He's got so much talent, but it's not there at the moment in the game plan. Sometimes feel a little bit for him because it's a little bit like he's just on the chessboard instead of running the chessboard. The Americans have a decisive advantage after day one of golf's Ryder Cup in the state of Wisconsin. The star-studded team has dominated both sessions at Whistling Straits to lead 6-2. That's sport. I'm Bruce Russell. All over Samoa, wauline yo kasfutialu, awal suwialingila wawekio. I ever mai ina se fudu lima iva kolu, Amo, Radio Samoa, Vevela a. Lea tunu ubele, Samoa loto tele, watula malo wa ete fefe. Walongo atunu, mama loto tele, o Samoa ya ilona pale mene. Oi Samoa so ilefa a loto lu. O ia te patau la ile tu. O ia loto tala loto alua. Nate ta oi ia muamu. You know for my leota, moaso oilu masamo oilo malo ia manatua. Wasala la tala ia tunu uma osamo ua sisila na fua. Ewina lelo samo le fafalua watune ile mea mawalunga. Oto vali ifa apema failaunga. Toma tausi fa apele awaluma, amala fa apele fa na uma, tupulanga e oi Samoa yaloto fa asasi, yamawa sevalu ya mole atunu ya so oi luma. Le atunu upele, Samoa yaloto tele, watulo malo awa SEP. Walongo atunu, mama loto tele, o Samoa ya ilona pale mene. Oi Samoa so ilefa a loto lua. O ia te patau la ile atua. O ia loto tala loto alua. Nata tai oi ia mua. Yelo fo maleuta, moaso oi luma Samoa ilo malo ia manatua.
Ia na na fianga sui filoi o le uli o le astona I Savea mo le Tanoa Ava. Ki ufua ui le fiue. Te whaalongolongo le matungo fio na musika a wele alu fo fai maisa wipu ti, masa wipu koko. Tātou tala no ai ma whaasoa fo I le nei aso. I mea sa tutupu I le nawa I aso wa tona I atu. E re ngante le pasi ina o le talo le tupe I Samoa. Mo le taimi mua I se whainga malo fo. Pepe mea. Ia e matautia le tūlanga na o iai. Le lātou ngā ruenga sa I o lava ina te ale I tūlai sifun ma le lua. I tūlai tasi ma le lua. I le vavea o le aso na so ai. O lo o whaia lava. Ia ma lātou vā ili ina le leile tala le tupese I o ina pasia. Ia ma mali li e fo I le I tua ngai. Ia tu I le epa ma le vaenga. Ia. Walava lea. Kako I oe ia. Ina ua sao noa le fionga I le whongaftalai. Ia, whaatu le lafo. Le apasia le ulua I tala o le tupe. Ale vaenga, ale malo. I le paia inga lona sifurman fitu le nei. Ia, o e whinangalo mali. I sao noa mai le ioe. Na tasi le ioe. Ioe uma iai. Ia, malo whaftai. O le whaafatai sili I le fionga I le minsta fau o tamaitai. E fau I le ngā ruenga. Ai fōringa mai. Na matua I lava ta pena le leilo na sā. E whea ngai ma whasili sā tatu I ai o ia. Ea ma whapena o na tali malu atu. I le mae ao le tua ngai. Ma lo lātou manatu. Ai longa I pasia le tala le tupe. A le mea maali ai. O le lafo na whaatu o le malo ma le fionga le tamaita I pāle mia. Ma lango ina tātou te le tā ape lau. Kua I whaki ngā inga e le pāle mia le malo fau. Ia le mauta ma le whono usu o le pāle mene Samoa. A le whakoa maka mea kamsa sawa. Tātou te le ma le pese ia vanga na ua mai o na wili ilina. Ma pāsia loa le tala o le tupe. Ia teau o te matua I whaafitai le atua. Ia mao le nganga fo le na. Ioi, sa awai le atua I le tūlanga sa tāpena perai. Talo whatu le uso e muli talo o New Zealand opa au lua. Ia, bale tua fine ia Siana Cross. Alola sa I fua manuia. Whatalo whatu I Wellingtone. Ia tausanga fau Maurice. Alola sa I fua manuia. Whaftai le mafuta mai. Tua I upolu se manufangai o le so o lo ieila o malo whaalongia. O le susunga lea ia whawo o fata tielu. I rai minute o le asa ili atu se hawa noa e mwhaiona tātou tala noa ma whaasoa fo I mole nei ta mali I. Ua loa tausanga o avea mali I pule si nia e wa aia tupe ale tātou mutanga aluenga o le eletise. Electric Power Board I Samoa. Ia whapena fo I malona tūlanga si nia sa pule ai le polensia ma wa aia tupe o polensia I le tele o tausanga. Ma le fuava le savili le tātou o tunu. Lea lava o mai I lea so. O lo vevesi ai lava. Ea mai le ai ama se va lele o lele le teimi le nei. Ta ua tele le nā vaenga ma le nā talanoanga. Ina ia mawhai o na iloa ai e Samoa. Le tūlanga tonu. O lo o iai le tātou fuava lele. O lea la o toe au mai nei le whainga malo fau. Ina ia se tasio komiti whaafoe. Ia, o lo o tua lava ia I le malo I whautuanga e winga I le va lele o le Samoa Airways. Malo tātou malo, malo mana I ma le atinae. O le whemala ngai ma le whetaloloa I o le atunu ai miso tangata tāwhau. I lea taimi ma lea taimi. Ia o lea ua pangatia nei I tātou ona o le tūlanga o le COVID-19. Ma loka ai o tātou tua oi. Ma tūtū ai le tātou wa lele I Brisbane. E le I lele lava. O lae whai o na spare parts. Ai tū lava I lunga le tupe. Ioi, pue mau mai le talanoanga nā ma le sunga e whawo fatu tielu I se teimi o lea uli nei. Sa tau mawhai atu ia se awanoa talanoa tu e fo iau te loa. O lewa na whaaunga ngase I le telefo I o Minister, ma le kabineta, ma sui whono umo le pāramene ma malu o Samoa.
ona o le vai aso le nei sa matua I furusia ai whaala au mamafa fina ngalo ma le tō whā ma le whaututanga I tu tonu o le maota le whatutuna ino muni au I le tō whā I tupe whaalu mamata ngā ruenga siri atu le tolu sifumo na tupu lea na tātou talanoa ma whaaso ia I le vai aso na sa ima vai atu nei ma tupe ua tuu I nātu ia I e whaatino ai a nātu ngā ruenga wala isa taimi ia na tatala fo leo le tātou leina ia a wā fo ia whina ngalo whaalia o le tātou tunu iso se mata upu lava o le so fo I tātou te toi asiasi ai I le mata upu leana au mai ai le emaili a superintendent whanene whata le vasenga o leo leo o mawalunga fo ilona tūlanga e winga I se whina ngalo lau tele o lea tunu tangata lau tele e winga I le wha au upenga ina o frontline police po I lātou e luma o le leina muamua o puipuia ia lii matamaitai leo leo puipuia ia le tōtele o tangata I no whaanga whaitele mai whaaravelave e a fia ilo lātou soifua ia ma le saunga le mu e pei o whaaravelave lena tūlai mai Christchurch le whaaravelave lena tūlai mai I New Zealand I le lua vai aso watona I atu lea na whaonga I tangata whaatupu whaaravelave ia seanga ese ia ma whao o ini manua I ne tangata stua fitu I le countdown I New Zealand nā tātou o e tāle peselea ia manisi o tātou whasalunga wha pisinisi ia o tātou whatalitali se awanoa tātou talanoa ai I le songa a whawoo whatu tielu. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Savea oe o na Samoa no tama ane yaru noa I le polaunga o ta paine Ia mua mua le tala lelei Savea oe o na Samoa no tama Olo e whaafonga pe le tūtua mo oil si whafonga o Samoa, Radio Samoa, sifulima I watolu a moi au kilani, ina ua sifulmana iwa minute wa te ailei tū la elua, whaaftai le tua o leo pe ona au folfolatu le teimu o sola, sa ili lava se awala, ma se avanoa, se lao le lei, mawai ia se whaatala noanga fo I masitasi o te bali, I walola na tūtua I a Samoa, le ngata,
e le matanga luenga o le eletise, ma le malosi fa eletise le tele o tausanga. Se yo o mai na avea foi o se tasi e va aia le tātou whawa lele sa vili le polensia i le tele o tausanga o tōna i atu. Ma isi lava tautua i lo tātou o tonu le sunga ia whawoo fatu tielu. Ia, whato whamali atu lau whionga i le malo. Ona ua le maua le tā la ata e mawhai ei o na fso ta i atu ma sila atu fo i le tunu i lau whionga. Ia a o lea ua maua ia lou si ufonga e mawhai o na whaafonga i ai ia le tunu. Ia, ma le ngāga whaaloalo, la lafo ia le tō whaa se i whaafonga ma whaafinoa i fo i le tātua tunu o lo o taputapua i atu ia tunu mamau i lau sunga whawo. Ia, pastai tau tō whaa Savea, a talo whaa poi lau tō whaa nei tūla ia e mai sifo i le pa ia man malu o tātua tunu o pai ona mo mai tala noanga i nei tūla o le aso. Ia, a malo le tui kua mau man langi na maa. Whaftai ia whawo mo le teipu wa whaavanoa ina. A wafo le whaafonga tā pua ia le tunu. Tele tala e whiawea i le ea, tele tala fo i tustusinga, social media ma whaasalunga. Ai, o oia sa e se ei i le tātou vale le savili le i lona pōlenga. Tātala noa mua i lau au nanga sa iai mua i le tautua i le tele o tausanga i lea matanga aluenga ma lea matanga aluenga se i o mai le tausanga na e se ei loa e va ai i a tulanga o le tātou fuava lele o le polensia. Man whaalo halo. Ia, aftai mo le avano. Ia, o auna na umawa o ngai le University of Kilani i le ase iwa se lau waktas. Kai ungo le ase iwa se lau waktas. Ia, no toi fo i mailo le i Samoa. Ia, o amatolono whainga luenga i le malo. O le tusara e se puru tasi tausanga na uamat no whainga luenga i le malo. Tausanga vaenga mua le tausanga sa uamat atu le ofiso wa onga. Tolu masina le ofiso wa onga. Tolu masina le ofiso le economics development. Ia una walu leo whainga luenga mo le tausanga atoa i le EPC. Mai le au kusol valulua se o i le au kusol tasi mai valua. Ia au ia i le EPC sa uamata mai le internal auditor. Ia po o le tangata le e aho ia esu ea ia le paasolonga alanga tau aluenga le mai se ata ngai ngau tupe. Tonu au le EPC. Ia na le ono masina sa uia i le tuolanga leo le internal auditor ai si tieloa u le chief accountant. Ia e ono ho masina sa uia i le tulanga leo le chief accountant. Ia tilo leo u le tulanga o le financial controller. Ia nala sa uia i mo isi tausanga iwa. Mai le tau lava no ala i le deputy finance deputy general manager. Tu ai tausanga Paul, tausanga mulmuri, tolu mulmuri au i le isi. Ia sa u vaiala tupe vaia i le tutau tupe. Ia male internal auditing for your operations male company. Ia mai sel tulanga tau tupe. Ia general i le isi. Ia na ye rol ma fe se inga male minister la le tain. Ia na no more yening style i famas no. Ia na umolol famas no o faya ina. Ia avero mala u tusfa ma vai ia tain o la stonu na fa ma vai ina to le ia lo sfuta sanga i bis. Ia umalo ina li pisi a te o ma watu na ngolwenga mai le e o fa tu le National Pacific Insurance NPI. Ia va no o le utsawa vaia faya ma financial controller ma company secretary for le financial company. Lielo. Ile NPI. Ia e ono la tau sanga sa upainga luenga ina. Savea ma financial company ma vaia tu le NPI la tolu ona la ina Samoa, Wila Matonga. Ya sa anda umala ka vai mo o la mana tolu tulanga tau tupe. Al pule sa yo le palangi mai New Zealand le Tower Insurance. Ya umalota usanga na ono ile
NPI ia matua tu malau pana mal matua inga New Zealand mau te pa onga pana wa la ile high school taimina ia ele pa wala na le iba van ia tu sala le iba e tau le lua e male lua ia te usota ia kwa o le polencia pe pai ro sa ma pai na wen ia no pa atule ia ioe ia te u to suilo ma o pau ia no pa le ai ia te o le lua pe male to e to usota ia po ile polencia ia no pa te lo le atonu i se ma ko a ti viero sa mo o te ia te au te wa to New Zealand ke te no pa nei sa mo ke o se fia tanga lu nei sa mo no te lo e nga ai lu lo wanga va ai nei sa mo o New Zealand to tele tanga ta tanga lu ngai e ma wa tanga to mai le ya ma to ye i mai papo ma dira ya o ye o ke fia te ni mo fa sa no ko New Zealand ta itu tau sanga sa o ngai New Zealand to lu pa tau sanga o high school ma tau sanga e to lu le university o te i fia no fa o ye New Zealand o te sa wa sa mo ia matu o to foi mai lo le sa mo ile lua fe mal ton me le lua fe mal ton sa ro fa ngal polencia fa ya uma a company secretary ma financial controller le polencia lua fe mal ton me lua fe mal ton e te lo ile o nga ton lua fe mal lima ia fa lo le fo fa ngal malo le a faile joint venture ale polencia ma le Virgin Australia. Yo nala sa fa pe lo la ave umaya ya la va yo le tel wa il va tele le polencia. O malanga I fa ave joint venture le la concentrate le Polynesian Airlines i nei Pacifica. Tuila tonga maniwe ya na to fielo le o te ave mo polisili le company la le polencia no ave se la le file joint venture le tu sala le to ayala vale polencia le joint venture le ale Virgin Australia male malo Samoa ya le Samoa ile company o nga ta o Polynesian Blue ya o Polynesian Blue la yes involvement ale Polynesian Airlines ya ta paya Polynesian Blue ya file Polynesian Airlines al termino taunu watu le polencia terminal ai te tele ai tu penga el company ni termina o te man tu termina kau sangana le pai ungo o uni po luate male tol wa taunu watu o val se lau 2 miliona ya tu pemaua ya al ngawa ya company o se meo le la 2 miliona mo ia laina ile over se lau miliona ia tupe maua ia failoa to eselo tupe fa ia maua ile tupe ngauna po 2 miliona ia tenga la vala que te leo tupe maua ia ngau la vala nga ho ie que le ale risk ko ngale a fa le ton wasinga mai fa le ton wa le operation ia ngau ale le ho ia mo profit fate te inga lao le tausanga e lua te malepa ai uma junior lua te malepa io tu son profiti na o ina maua na pau mai ale le sa ia lua te maleto tu sa fu fitu te malepa miliona ia le ngau sa ia le tausanga e o mai le lua te malepa ia o pau lalo le tupe maua le iva valu miliona ia au maua au pau hoila lalo le tupe ngau wa rua tasimal 5 miliona le tupenga pa uma mai luna fitu tasimal 5 miliona pa ula rua tasimal 5 ya o mai le ya union le stau sangan so in tau sangan no tolu ya union wa e malevima wa mo profiti sai no tasimal 5 miliona el profit na mau le tau sangan na ai se la ulu su tasi miliona le tupe maua io ole bela na tu la mo company telefa pe paio na mawal polo fiti de leia ai anga uel matu anga ula vai pale ton ia o mai lo ia uni de lua te maleono
ia to ngau ho e lim pitu te si male valu miliona le tupe ngau ia tupe maua te mina e a to se tena se 5 miliona tupe maua ia wa umai lo na tau sanga o le vale tele I pai ngana o yunio le lua fe male ono ia tai ni mala le sa uia I le mai le lua fe male ono I le valu tau sanga sa ve mo pule mai lua fe male yunio lua mai lua male ono tau le lua fe sfufa ia tau le tele ni tupe maua le kampani ele a to se 10 miliona na maua ai maua tolo fiti tau sa umai average polo fiti pe lua tes mal balu lua tes mal 2 miliona I tau sa le polo fiti I tau sa umana e van lau fioga fau na mafua lai se a o na maua polo fiti ia ele mai tau o lo tula mai le luafe ma le ono se o mai le luafe suma le fa o le lava na maua tupe o ani fainga le leisa mul ta ia maua ia nai profiti laiti ia pastai ana no o te amata tu ile o tau vele le company terminal mo yeli mato va ana ta o le dash 8 ele se va atele alva pe todos fu fitu eno fo dalile la I tonga ma niwe ia ma tutuila ia na o vai atu le vaalna a umina matu tuua ole to ngau ho company ia so ka ma fai ale fai se ai ia ko fa fo ile vaalna ai to fo I matu I vaalai wa termina ole tele ole competition ma to ma tuila I va dua company va le tutuila se termina compete mai male polencia ia lo fai ngala na fai ai lo kang study le ale ta tianga ai pa alwalu tere luma le fa solonga company titilo atua le to fo I mato ile twin otter ia ma va ai se ava no to fa fo I mai ai fangali wa tengi ho na o tapuni fangali na tapuni ya fangali le dua se male lima ia no tamo pai lo le ina ia mo mena na la sa mo ia to amata ina to pick up ma mo ma ko fitil termina na le termina te o le mea sa ta a ti de ona le no apolo fitil company ona o le reliable service ia ai temi uma ia male tulanga na o le va tala te ngai male route ia lo fionga fau na no fa salave la fau le vanga le I will to say twin otters ma va le laiti service ina le va o motu nei tuila mo polu le o fo I sala fai a o to tu lava ia le va tele ile fenga inga le ma le Virgin Australia la to te va ia malanga I le va New Zealand Australia ma Samoa Saule Samoa foi la profiti le joint venture ngai le amatanga e au te lo pe tolu pe fa pe lima tau sanga so ana mo ia profiti a company le ia mo foi a dividend al malo mo ai tu pel malo dividend al malo le joint venture le ala te le lo pe o le ale tau sanga na tau fa le ton wai le joint venture o ke mautinoa sa profiti mai tau sanga ia sa uia le pole tele fo tau sanga ia sa uia polencia ala ya le lai fai le choi na lai na le fo ia sanga so longa ole o le joint venture tau fa le tonu le misalo pole tau sanga lona valu na maten fa le ton wa pe se fu tau sanga le na fai le joint venture na mai le lua ke mai le mai tau le lua ke fu lima se fu tau sanga na sa fai a fai la fa wo ona le lei pe sa mo pe na I tupe a profiti fasili ile na a fainga paanga ai se ana la yona taufi o kele mau tailo ia la tau mate atu ia te masalo se tulanga poina ni papel malo e mana ia mo le national pride o le mia hoina e papel ola ia me sala titilo ya kiki ola le la to company vale le tele tu pe kiki la na mo mai la to company vale le CG Airways al tonu la nga mana o le malo e patai me la kiki wala la foi tele tu pe kiki la to tele nga luenga mawai ole wingo lo sa no nga fa wo
Wa la fau o wa mana o le malo pe o se to lang fau mana o tele wa mana e mai la tu te controlina ma fa tino e la to ma pule ya la to i le fa nga yo ingo le mele a tia i le fa nga pa nga sa ye. Ia, ka tono tulanga na ye wa lo le no le wa pe ya na uma lo se kum salpe ole agreement na ite kum tau sanga ia ma se si ya no e te fa po wa. Ia. I lo na uma lo se kum tau sanga na man na lo malo e o te fa po wa e fa ya se va le malo la to. Ia o na le na wa ye wa te ke malo le risk ya ma ta wi la fiti. E se le arrangement na i fiti o lai o la te le fai pa anga ia le fiki e weis ma le pe al quantas o na te le ai le na te le so soan ia le il compagnie le fiki e weis ona la to pa nga pa anga ma le quantas o la so soan le nga te tu langa tau tupe ia tu langa ho tau expertise po le anga va sa po ino o ngalwenga fa pe ni vai le singa ngalwenga fa ngo fiel vai ngo le company vale Mali sao no pe. Ia, o la tiro la na ia wai. Ia po ia le sive tulanga le ia tiki ona o matwa i well established la to infrastructure le tourism. Ia. Me ka tourism. Ta to ele establish le yo ta to le tulanga la wa ile ma wolunga o le tourism industry tiki ona le ngata ina tele ia faleta malo. To ele leila o ina o ngata fainga luenga ia male tele services available i ma me hoine en faina mawaia ia fia mo le au turisi ia ka tonu lai faisi pa u ta tu male tu langa faia stango tao accommodation i nei la ka tonunga ia da fo accommodation fiti ia to ta mo ta ho ile pase se o mai nei compare le pase se o ia e turisi fiti so ia tulanga umana ia la fa ngo pie piki ona to tele o turisi o ia fa ia fa ta ngo pie pase se o valele ia ta to wele fa ngo pie tele tulanga na ia mal fa nga pa anga na mal quantas te ro tele yo le sosoania le quantas le tiki away le operating o le valele tele ia mal tulanga tau tupu. O le ala se le sona le lei, vo le a watu le sa doanga fa o. Le a se le sona le lei, mfa ona tato wa uina mai le whainga pa angal nana whai mua ma le si mel na le wa tato toi tilo ne iai toi whai sisi whainga pa angal lumana i pe a whai o le whina ngalo leo le malo ia ma lau fionga fo i le subcommittee leo wa i le valele. Ia, ka tonu ia ka tonu ia le sona leia ia te uia wa matauia sa ta to ia i tulanga le mua le na matwa inga uleanga i lava le polencia basically anga bankrupt polencia tulanga sa i mua le ai le faia fainga pa anga le na matwa te le ale nga wo le tunu wa to ile te mo fai tong ia ta la polencia ale ho la ta to fo i le sa i mua ele ku sa ke le ninga se le sona mai na sa taula kona le to tulanga sa ato fo ile mana ole kam le atung fai sona tan company vale ele taun to fo ile me sa nga wo ko mo taun no fo tilo ko la sa fai nga si ya tulanga le sai mo wa ka tur mai o ya te awa ye le tai nga patia tato wa ke no vale le tai fai ona operate le vale le pe atasi vale e vai le kusa pole ali le leio vale e alta ni fale tor wa abatu failo maintenance wa vai on weekly maintenance e panga abatu le fale engineer maintenance tele ngal wenga fai ulo no winga la tele ngal wenga fai ma cancel mangisi flight ta tauna fai tani le ia ulo no winga to tele ale tupenga wa le ngata ile le toe o tangata nei le fale tali malo e fa tali la to flight ia ma risk to ai se tangata la la misi la to connecting flight fa batsa fa wo la fa un mata pulea le la o fa le tonu le vale le tasi tato o le tau ai le na mana o mia pea e ai se tato fa nga pa anga masisi atu no
ua ngau le tātou valele ua lelele a o lae wha'auau lava e lesi atu po le Qantas po le New Zealand po le Virgin Australia ia whainga malanga ia kawa ai ia whetalolo ai o le atunu ma whe malanga i vāo atunu ni te tele lua po le tolu fo. Ia tulanga tonu ana ia te awa ia le ngafatia ele matua riski lava le i whamo moel vale le tas. Wa whamo moel vale lu tas. Lono winga ele te tau ana isi me whale tonu vale le nai te miuma. Te tau ana le lei te miuma ia. Aia te au ia i lote tilo ia i le talu whaingaluenga i vale le. Ele whaiona le lei ato i te miuma vale le ia kai me e isina ngaluenga tele mana o mia. Ia o ngalae te ua breakdown ele va. Ia te iko ua wale angal vale le nisio tangata lau whaingaluenga. Vaenga le whaia mo meo Crown Hen. Yo meo mana le loa le me tupu. Ia ai sili le tupu ane alai le si vale le whaionga kawa inga so i flight o lau o mga sketcho le elva. Ma lo fafta. Ia te uele ele fai ngo fiel tu langa le o tasi o le vale le. A tasi vale le o lo nunga ia te awa ele to e ngau ko. To o al tu langa sai. E fia se tau e me whauna whaatau motu o i se vale le tasi se vale le lei mo le atunu i lausi sila nai ei mo te lelo to mai ma le anga waa i whiutanga inga i se tau o se vale le. Ese a ti tiro te minga i le internet en paina mawal vale le 2 miliona. En paina mawal vale le po le 2 miliona. Ia le anga la tau ngo fie ko le vale le. Rono winga tele me te sia vale le ya. Rono winga te mai to al waise si 2 po le 5 miliona to vale le ya i no vale to. So ia te awa yo o lunga lava se lau miliona kilo ia ye. Mana me se vale le to inga le o le fitu war se lau. Te mile nei. Ia. Fitu war se lau. 737-800 te lo le vale le na tala pe ngai le ia mo le ru mo tato le New Zealand Australia. Ia a te no tau. A tasi vale le ele ya tau ele le tasi vale ai alu hoi vale le no unga to tang tala le tau wala su ni si atunu le va ni ya pa ngai sai ni le sai ngal wen ai va wa le nga se vale le pa tau atu tu le sananga wen ai fa ya tau wan le su lai le Taylor Fiji Airways rồi qua luôn ở chỗ lấy Singapore, Hong Kong, ya mà mấy mà ya mà Korea ya lại. Ya vậy là tasi sa vale le lua pe tolu pe fa ya vale le Fiji vậy. Ya tolu pe lima vale le Fiji la ya tolu vale le tele ya vale le tolu lo iko lua. Tulang ayo vale la. So le vole wala statu sai le airline. Ma lo fa tai fa o ta o tele fa fo ba il ta to no ai tau mate pe a fa fa to aki ba le tio lo mate no mole sunga ya fa o fa tu tielu o stasio te mali o le to no o lo lan to tua ia ma va ai fo ia le ta to fa va le policia le telo to sanga o ma vai langa le o to le si la mai le ala hata a wana o lo no si fonga ma to ngo fio lo mfai ona fa fonga ma ye le to no a fa wo ma fu se ana ta na le fa ma ta to wo ia tu ma mau Europa e au mai ia ta to va o le si la mai ma au ta fo ta to New Zealand Australia ia ta to no le me ma wo il va ta mo fi tu langa ale me mo il va ta mo fi ia ma le a ko ia ma tu langa ho na le fa mo fi ona 65 Sa wa sa di foi New Zealand. Yo la to wa foi mai Europa ma America la to wa. Yo mela na ye si va na ya wa na le New Zealand na va ye se lo ngai se la to wa le lo pia pa tau. Ya sa tu pustulang fa ne pa penai. Ya ile New Zealand ma le kwan ka to la tele na pa tau mai la to wa le mai Europa foi ma America. Tulang ho la le ji ta to le ma na wa Europa ma America le wa le ma wa le ma wa tanga te pengal wen ai te ne ta pengal wen ai Samoa ma New Zealand ma Australia pa yo na pengal wen ai wa le
Ia. I le tū ai lau le tātou wa'alele le polinsia le na mai nei mai Switzerland ea pa o le aturu o Elopa le na mai nei. Ma tū ai pēa ma paka i o i le wa'alele i Brisbane le o whea luai a o le whaalongo tu nei o le sa o le tau whaapi i spare parts ai fia fo i se mea o lo tū ai i lunga o le malai wa'alele ea unoa ma le whea luai ma le whaongai no le temile nei. Ia. Au tō whasa vea ona o le le komiti, soa komiti ale al kapeneta o lo sila e vale le termine o te loa le tala whengai ono na tu pa matalanga o vale le tu nei Brisbane and termine nei. Ia te loa na vai loa tu lava ele a foi a la fion ai le tatai pono po le minsta o yo o le Samoa Ways le to fai ale tu. Le tatianga le vale le termine nei mo fuanga al komiti o lo fai el termine nei fa tau le vale le Malo, so nalulu to yo le alen pa yo pa sa fa matalanga i tulang alen no lo le ai te manatu o se tonu le lei ma se to fa le lei le na e nei ia o nei vave le fa nga i no le vale le ai fa moea se ia le lei o nei ilo ma su e ato va nga o le tio o le vale le se me sa o le ya lo wa ya personal view wa na ya ke lo sa ta mana fa tali pe ai mai le il covid mali ya ele mana mai le vale le mau tino po le ale tai ni talaia le pora wa ole fa matala ngo le fa te mai le vale le aveita la wa mai ta to mai tia o la istiti ya pa ma wo se ve ele paina alwe mai tia o la istiti no winga le po vale le o empty le al vale le ai asa ko vale le mai istiti salo pe se ma se ono skulu no po fa nga mai empty mai no po pe fit skulu ya pengo piale pai mai la usila ai le fa pe empeñar pe ono skulu le alwa ai sa empty le ni se malanga mai ya mai se mai te mi ele o mautino tanga te malanga ia mai te ho ile fa mai yo le mautino pe ye fo ise version ole fa mai te o te tupu fa ko se mai yo na ti de lo na fa le tonu wa ko tau nu mai lo vale le ne yo lo no vinga ole ise si men fan ke fa ye tau na lo vinga ole si ai ke fa ite fa nga fa restaurant ko ya yo tanga te tau ma fa tonu ni mo wa stu pel vale le fa pe le fa le Maria olo no winga la tato e foi lai tu la u fa talanga le sa tau o ma fo fa le infrastructure o tato ma tu lisi ma tanga ta fa mai o fatal balo mai si services ma au nang o no winga o mea ia le malo le na ye mo sa te tau o na lava ta pena iai ina ia ma fai o fa ina ia le vaenga le o le vaenga fa vai le o le infrastructure mo ti o le na taua o le hasa tal tonunga le o fionga fa wo ya tal tonu ole pai ngol va malai va le pole na ya tonu se si va nga na tang pai improve le infrastructure ya le la wo ile malai va le ya a lai mai la wo le se va le fa ngal malai va le ya falta il malo poi ora è le levo tato falta il malo stima ale le ya ole si tulanga tang ole marketing ya tato me ya te fai tato fai ya malama nei tata Europa male matiro i tu le ya ile o mai nei atato le va pe no po hoi nei fale i vo meio pitch fale su langa fale tu fai o experience ma nei ho na experience ata mo fai market fale le ya tu langa yo le ye mo tato strength le lo em fai ona attract mai ko risio mai pa fo o nei le Pacifico le 6 ke lo le 6 destination le la lang tenu nei ona le ai ni taua le ai ni te misa ai no tu wai ya mai se fo yo le ai tau le o fiele pa mai te vangana tiki le o tau a mai ya overall lava ya Australia New Zealand al Pacifica toa ke lo lai probably for the safest area le la langa to vai teni mai le covid malo tu langa nai tawa na market le ya ta to
le ia tau te le ia tātou whai i le tātou culture. Nena te dola e le o lava se tupe market i tātou ia tui whako. Australia, ma Europa, ma Amerika. Mai se Europa. Malo, whaptai. Whao sa e tau wā. Malea o ina le o tātou tangata whainga luenga. Te ro ta sina me ele o lava le o ina le o tātou tangata whainga luenga e. Ile tweetinga tweet e le autorisi te au mai. A whao sa e aveo se sui tau wā e le palota lea na se ima whai atu nei. Lea na whaatino lea soiva. O le masino a perila I lalo le fua. A le whaatuatua e le atua sa mua tasi mo le ba au fonti. O la se nau ta inga I lau fionga sa la iona e tau wā I le tofile e te fia sau le malo e te fia awai I nisi tonu ma nisi fuafuanga ma mao mo le atina e o Samoa. O la se sau nanga lau fionga. Aftai mo le fasili tulanga le o ui le amatanga o tele I ti alu le I palota. Ia o na utalo sanga mai matu pale luo sa wano saltele. E mana na oe ape o watu e pai a masui o matu pale luo e. Atone mo isa vano matu sa matu palota mai I yano ama mai sai pale pa malupilu. Ya sa pengatan mau saya vanua tu lai mai se matu na lai tele matu fale lua ta fatu satu fale pa malu kudu ale pa pe aton me teololo ta tai mi le matu su ye yu telva konuti aton me mau sia vanua ya no pa ya kwale o le leito boi no pai wat mu mo se ma ho pau ya na u marol fa va ya so ya avelo la ta yo le wo toto ya yo la o wat te okay tamo ele ele whainga palota na puanga ta wala na lai no maho pau te al o no maho pau la te yo tono le o le apo ya whainga malo ina I tu lai mai whainga malo ma whai sa tu awai le ko sa nga al wai tono pale mene al wat le ele ise nga luenga ta wa whainga whai tono mai na no kono ko ne se ta sio whai pule mali tu langa na ka yelo maho pau ya mas wang pun na la no wal muli pas wa na u ko no pa po ti alu tu tas ya no vai lo wa fa ma vai ya le sa pa pito mai le e ja pipi o ina lo na no nam ko yo tal chon wa termina sui ma lo termina na le wo tu la I sa pa pito no lo te le pa wa la chon wa sa pa pito pa na sui el malo ya ma kuanga na ta o Alwai loa ule stala ele patu tuele tua Samoa tas. Sa o mulmuli tai whaua o ilua whtena inga fo I Malaysia ave ma tek ta I o lea tunu ma pale bia ele nawai tau tusia inga ma tula e pa. Ai ma fua lava fo I nei mea o wa alele ia ma. Ai ma se fo le tapunia la leo le malai wa alele I whanga li I le fina ngalo le malo a o lea la ua mana na o fo I matangi mai e wha mole toe te tala o le asa sila tutoa le mata bule. Ia. Pa dai tu sa ole whanga malo le na te nei le o la tule sa tapunia le a ko ia malai wa alele le whanga li. Ia au se tasi le o vai ngole na vatau ole alfatu tuele tua Samoa tas. E toi tala whanga li te amato tulai mai. Ia le lau tulai mai le fatu tuele le fast. Ia malato maltulangan na le ua peo na fasil sila tuele. Te ngai le minister. E a foto faya olo. Ia le au mana ia fa la ulo le tu ole. Tulangan na le la ia la tu tala whanga li ina ia whaingo ki ia na te malanga ingai. I vao name wila. Wao to tele o tangata malanga I se malanga yo nya I pangali e prefe o mai kai malanga tuai ma taunu mai ya ono to tele la to ya yo nei la le talfata yo pia ya ol mapuanga na le situ langa yai ele ngata tele vole tupe se fer malo pa tai pangali ile ono le tele ta vale te o il vao o pia ma fale oloi mo tangata yo wila ya wa tele ko ile chua ue ka nga ta vale to ile va ma mauleo ni pia ma Haleolo, ia le ngata nai fa ki e ko ini leo ni fala lave tu pulunga la tele. Kasi nai tulanga le ye ile fa nga fangali.
ona ele mamao me malanga i to tele tangata e pai malanga wila pe tau no mai foi mai wila E lauanga vaa malo silafia ma le tomai wa loa na e tilo mangalue I mea nei o whawa lele le tunu. Se tonu le lei le malo le whai o le fausia ino le mlewa lele le ti avea. ia ma le ya tau tau la ora le mai el malo le tau i le fai malaiva le ia ve le belen tu pule waku satitoa. Tu se le ale pale tonu tu langa le waku satitoa ma le va malaiva le pali ona ele ini si ola o mai mamao mai se vai o ya le pata e pu e sa tau lona o se papa o e o ai wila ola o wila ola me la tu o me na to ale tala pe ngai al malaiva le fai le sa fai ti avea le ngata le to tele ni si ola o ya an to atele o le so o pensini e pe o i ta vale le o mamau ti avea le ta tau fangalia tau na fa o ngapia ma ta tonu o se vaenga o polo misi ale i chapipi e fai malaiva le ya le pata ai le ise ma ko anga ta ua ko ina le na la ina fai ko le me ana o se me fa mali ai le ia se la to ko miti na fai na o fai lo o lai o tu le malaiva le si pito o polo le malaiva le tu le si tu pito o se vai o ya sa ya te lo en ai se ale tu lang o malaiva le ya la nga te le ya nga tu la malaiva le ya sa lo I ti avea ti avea to ala ya ma sa nga e ko malaiva le ti avea lo fa tai mai mau wai pero pe mau se ai po los full miliona stupe wale wai go mai mau wai malaiva le ti avea ma lo fa tai lo fionga fa wo o lea le tāua, o le tui nātu o le avanoa, e whai e I pāanga ai ia alo matama whanau o le atunu, o pisinisi ma company tu ma oti, e ofo atu le lātou tau au I le malo, whapea fo I le whionga le minsta, ma lau tau komiti, e lango sua, e fia whaini o lātou sea, e totongi ma soso ni atu ai, tu atu le tau au, I le tātou whawa lele, for public ownership, buying shares, and a public joint venture tātou te whaipaangai. Nā le tāua o se sao sa mo le tūlanga le pēa whao o pēa o ina wha tūlanga, pē whatanga ina whoi. Se mea le lei I lau whionga whao. Ia, whastai mo le whasili tūlanga lea, tu so lea wa sili mai pe se tūlanga le lei lea hoi, le tala tu hoi lea o le company vale lei nei mawhaiona ona invest mai ai le mamana tonu le Samoa le ngata Samoa o kapoat ka tono se tulanga le lei pia o le si tulanga le tele le pa mawale avanoa le ngata la e mawhaiona tele le lango tatu tangata I tatu company vale le ale ai hoi so ta inga pa tileona le so ta inga mai tia nuoro ang mau tako so tai ngala ma tato Samoa la pai ma fio mai te Samoa no le il vale le sel vai la to lang o ina po ia le el vale malanga mai e to malanga ia mal tu lang ala na o le po ia o le loto no ho ne e pai lo ai loto no o tato tu no pe fa te ke wa we se tin ngalo el malo tu lang ale fa te fa matala tu le tulanga le ina ia mpaiona invest mai ia tangata no tato the company ya en pawale si la vela kiti ya te au ole nei te ua wale fai ngoki na fai tonu no to tele able si me te aweli ya final na wa matavia e tu sape to tele ia shareholder ole port lava ma le management no la tona e fai tonu the company ele fa pela la to tele shareholder so no fa pele a po ia la tele se la to influence o ngai le running of company ai ya tanga to le skoi mel le na ma wai ko tanga tala la to mai anga va ai so ni le I fai nga company mo engineer pilot ia matanga le la to anga va ai mo le marketing ia ma me ka computers
wa tele ai mai o insinia Na dia. mata te insinia tua ta ua yo tasina mele pale tonu mele lava ni insinia valele au tasina ngaluenga matua mautinoa lava le tupele lei to mautinoa le tele ngaluenga ma mia mo insinia valele Ma lo fa le bingo la o fam talanga fa wo. Ina ia fa tulanga mai le malo ma le board of directors ia se tautonga e iai ia le te leo le sheo le tangata nei loe fo le sa mo ia tuno I fafoma I la tau e mwhai na la tau ausia pe ngā whatia tu ai ngā shene ta o toala ia ese o tangata invest ai ta atia atu le framework ma structure mea uma fo le whaatino lava le board la tau ia ma la tau mawhtanga e pūlea valele ai e ai nisi e fisoso ni atu le tule pe awa e ale no whatu nei. Masalo ele o toi pose lilo ile sinifia lau fionga wa umana whaata o to atu ia se mana onga whaata waa. Ele tawa latu ilo nei tangata ma le fionga mulio o Andrew mai Melaponi. Ise awala e mawhai ai o na sao atu ia se au nanga ma stautua a tama whanau o Samoa ia tunu I whafo po tonu fo I o Samoa. Pei lau le mele tu lai mai nei New Zealand. O te tala le avanoa, o iai ia le au whaisea, ai pūlea mai lava lai le board of directors o New Zealand. Ia pe fia le sao whanga lea tangata, ma lea tangata o lo mwhai euna fsosone le va lelea a fo lea le New Zealand. O te manatua o se tūlanga le leipe o ne e sao noa iai. Ia ai whaata oto pēa e o tau au tawhai. Liu iei lau tau tau wha, ma le wha tau tanga molu manai, I lau whionga whao. ia pastai sao lewa o matou kirukeroa o atu ho inisi o le kapeneta ia tau wha tusina tau au mai e tūlanga le. Ke loa lai ho disfafia tia ina le kapeneta tūlanga le o le pai ona sosoan mai ma soso tau au mai nisi e tato atu o oi whafo. Ina ia wha le rei atili tato kampani valele. Au se mutua lango tini leona le lei o le whaatino mai o se onisi e sia invest mai. Lona winga ole a mawusi tua lona winga o tatono tato tele o tangata Samoa I papo e. Ke lolo ni lato se leni en pai lato mawa en pai na invest mai kampani wa ke loe. Mawhai ana o ngā sekri le price o shares. Nadi. Ia na batula ia e invest mai ia tangata mana o invest mai company ia ma ke lo tu la ton wale la tingei ona fa tia ina tiu ta to no e so tai mai pe ngai Samoa ia mai sei mai tulanga le pe ona to fa fo ia le fo iman na o malo ina ia palo ta mai ta Samoa I papo mali fa le ta wo mai nei la tingei ona fa le ia tiu le so tanga le o ta tangata fa fo ma Samoa nei mali tulanga le le na lo fa tai wa to toru la ili tu la talu le ta fa soa ma le manatu fa fitai langona fa fitai fa wo o le foi ma to te va ai ma mul ta atu ya auto fa tal noanga fa pena foi la auto fa soa fa malo foi le fa malo foi le papale fa malo le tawata I ma le lava ono sa awai le fa ngofi o le lava ma to te va ai ma tap atu ya la foi le foi fa fonga bai Samoa tawa lungai ia le ta talanoanga nei aso ia ona matuile o se tala fa tawa awala wo fionga ta mawai ai mal fa loa ia ata tele mo le avanoa nei avanoa pai ona mo se avanoa fa soa toi fo I tau pe ona e langa sabe ia pai mal malu tatu atu nu pai fa fonga mai nei fatal tanoanga ia te fa malu watu pe fa pe o yese fa matalanga ole tala pe ngai ma to fa fonga ia fa malo pe e ata ke ese ai fa te tele lava mo le avano en paiona fa so atwaia a peon man via pele tanta umba male malu tato no oro fa fonga mai sia tu I fapo ia mai nei fo isa mo nei ia te fa matalanga le fa uma tele Tanoa atu nei tem ia malo fa tai Tanoa whaaloalo foi o lo whaafonga le tunu. Wai atu ia po ia mamalu o wale tu ia atua o au mai umatei o atua, whaapea foi atua o liuli atua le whaono. Ia mamalu foi lo tu wha.
matua ia tala mai vao ma ainga te tele lua sa valasi fa pe foi sa fe dui vao e tausi yo ao ia mun via tele la fionga mo so fina ngalo ma ia tato fe so ta ipea ia ma mo fo se ava no mo nei ma tato por kalame i leva yaso ma leva yaso pe atusa ma lo fina ngalo ina ia mun ta ipea le tunu ai mai se o le valele te u le fatu o wana paule o le me foi on fta lo ia le tunu ai fa te tele fa so foi ia via tele sa pati le so ta ia Ai se ve fa pera ho ia so fuamo. Toi foi ia manuia. Ia le na, talanoanga le na e tawalunga. I le pese lea, a talo whātua i fo i ate oi, i pe a whaisa e whawhongwhonga mai, ia mo whamanuia tuai, i le fionga e whawao, whatua tielu. Ia, mana ia i lana foi whasoa, lea to mali, te lele silafia, te lele to mai malanoanga waa, malama le lei i mea ia. Savea oe o na Samoa, no tama ane yaru loa, i le polaunga o ta whaine, i a mua le tala lelei. Savea oe o na Samoa, no tama ane yaru loa, i le polaunga o ta whaine, i a mua le tala lelei. Pilinga matau mawhai, no tā whaiwa ia toe a e mai, e mama o le maranga, te i o tā whanoa ai. Pilinga matau mawhai, no tā whaiwa ia toe a e mai, e mama o le maranga, te i o tā whanoa ai. Ia tau soa la tamonga, mana tua no tapolonga, ua maua i o tae ao, ora ole to whamamao. Ia tau soa la tamonga, mana tua no tapolonga, ua maua i o tae ao, ora ole to whamamao.
Ona o le tapuni whaatapula atūlanga whā. O le a whaasalalau atu ai sauniga lotu o le Universal Church I lunga upenga te whailangi. Bili mai le numera o tasi, 5 o tasi, lua fitu tasi mo nisi whaamtalanga. Po o se la tane I le loto I whali. COVID-19 can make it hard to keep on top of things you are normally able to take care of. The restrictions may mean you need some extra support. This could be for paying essential bills or putting a little kai on the table. To find out what's available, call 0800 559 009 from 7 a.m. to 6 p.m. Monday to Friday and 8 a.m. to 1 p.m. Saturday. Or go to covid19.govt.nz/financial support. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Kasilima iwa kolu amo. Stop that! Stop that, I say! Ow! DJ
DJ. Tana o te uina pe esa sa e pe ama e tu I whea Ae ona o lo ua lofa Mo oele ma whaina uma
Ta oto I fo I le pōngisa E whaangalo le whaingata Ai mana tua pēr o fōlinga Ai ona ulo ua lofa O oele mawhai ona uma Ua o I loa wa e alu Ai whaingata na ngalo o I lo whatu Tau mawhai e whaangalo Ai mana tua pēr o e se aso Pea o tau talele sao E manu malo la lau manao Ua o I loa e alu E whainga tanga ngalo o e lo whatu Tau ane o la uwa ai O loa tutu whaatasi mai Ma la u whaalongo wa e whaatofa mai Ai tu mau lo lofa mo oe I o uaso o te toe Ua o I loa wa e alu Ai whainga tāna ngalo o I lo whatu Tau mawhai e whaangalo Ai mana tua pēr o e se aso Pea o tau talele sao E manu malo la lau manao Ua o I loa e alu E whainga tanga ngalo o e lo whatu Ta oto I fo I le pōngisa E whaangalo le whainga tā Ai mana tua pēr o fōlinga Ai ona olo ua lofa Wa mafua I nei mea uma Ua o I loa wa e alu Ai whainga tāna ngalo o I lo whatu Tau mawhai e whaangalo Ai mana tua pēr o e se aso Pea o tau talele sao E manu malo la lau manao Ua o I loa e alu E whainga tanga ngalo o e lo whatu Ai whainga tanga ngalo o e lo whatu E ole na, le pese Savea e whaanofo file mua ilo ma fau ma le tele o ai tā lafu ole. Ma le ngau o le Polynesia i le tele o tausanga o mawhaisa i o mai lavana i le Samoa Airways la ui i nei. Ia o ma fau pēr le malo i se awala whaingo fie ma whai ai.
Ia, ona toi whaola lei le fua waa o le malo ma le atunu, o le pasi le nā le atunu, o le pasi whaavau malo, e reanga e isa me masino na mātanga, se atunu e le isa na waalele, ia toi ngofo ai kārafu, i le koe ngau o longa waalele, ia, ona sa, ona nā ua whaafonga le atunu, ia, mara mai foi masira fia le lei, ia, e le whaingo fi, le whaatino ina fo i ole au mai o se waalele le atunu o la e whawhale si ngau i lunga le si ngau. Ia. Ia, le o tātou tala noa sa o amastasi o te mali i na i ai te tonu le pūlenga o le polensia. Ma whapena fo i ona moli mawina ai. Le tele o tau sanga Samoa i ana i ana polofiti. E si le atu le maua le 2 miliona, 3 miliona, 4 miliona polofiti. Nai lo le ngau a ato le 2 miliona. Ono 10 miliona. Ia, le te mali i wara. Lawi loa i le tele o lana tautua. Ia, le o whafonga tu nei. Ia, o le matua i maulawa le waalele. O le afu o le male waalele le na whai nei ti a vea. Lalo solo ai i le fue. Ia, o tusa ia male wafu na nana whai sa titoa ia le pata. Ia lana ua matua e lea uma ale mea ua 4 miliona ua ngoto ai i le whainga nei polo keki au toi mawawau tu fo i la i le tau ma whainga lava au maile wa le tu nei Brisbane. E tu ai lunga le aitalafu. Iaso uma, taimi uma, ae le o lele ma whaonga ina. Ia maulai tau whapipi i ona spare parts. Ia. O le toi ngā tūlanga le nā o le vave au mai fo lele i lalo le fu ari cha IPP e fa nga fo le na ba le fa pe yo le wa mai tato va le le tato va le yo fo nga fo ya fa to sina fo le temio le fa pa no to to na ya tu ai le pa se po mui ya o le fo wo to fa fo nga o le wa bai ona to auto lo wa fo do le capeneta yo le tu si sa o tapenina ava tu ai ma mana onga foi ma le ftelenga murio o lo o tu mai le toula i Melaponi. I le wha mau popoina o tātou investments. Ma investors, mo i la tau, le ua umana ave le whanonga. Ta oto i lumo le tumai tai pāre mia, ma le sui pāre mia. Le tei whono le fionga le lauli le mani e toa wha pia fo i le minsta ya olo o fiti wa aima le fionga ya le minsta o wa le savili le fionga ya le tinu. Whamuina Wayne Fong. I le whaatala ulatua, alo matama whaadaua sa mōlo o lalam papa au i whafo. I le fia whasoso ni atu. I le tuatu le tau au. E investa i tonu, i o tō whaalongala. O le tau o le wā le leia. O le walu 10 miliona. E matua whaingo fie. Le awala e mwhai ai ona sa ili investors la tau. Te whaatau motu lo se wā le. Nai lo le lisi. Ma tātou ngau atua ia i nei lisi e whai i so se teimi e mana mia i se waalele. O mātu le si waalele. Au mai le si waalele. O mātu le si. Ia ai o lea whau a talano atu. Alo ia au wale mwhai o na whai paanga. E se si waalele i New Zealand nei. Ia po o le atu rufo i Australia. Pe o na i ele whai ngā paanga mua ma Virgin Airlines lea na manuia lava ma i na profits. Ia, tātou tālia lupe mbaunu. I se tae au fau. E tatala mai e le fionga. I le minsta ma le malo ma le kabinet. Am whape mai loa. O se awa noa le leile nei wa tu inatu. E tali ei lo tau whanonga. I tama whanau a sa molo a lala ma tata ai whafo. Awa le upunga re whae. Re whae. Mea maki kiwa kaka ai whafu. E o mai ai. E o mai, au mai o lātou, a ao mo o lātou tau au. E wheso ani invest. Ia, i se wa lele a lea tunu u. Ma tātou whai pa angai. Ioi, awai le isi Samoa. A tātou invest le tātou wa lele. E le ai a se koe lele se New Zealand po o se. Se i vanga nā la, o whai se whai ngā pa anga whole male Australia, New Zealand. E tasil tātou waalele e wha uau ele. E sisi waalele e New Zealand. Fo ele joint flight. E mwhai ei o pasese lava le
a le Samoa Airways o le la ave atu i le va'alelele e New Zealand. Ia ai pule lātou i wā lātou whetuna inga ma whiutanga inga fo'i. Ia la, o pauana mea tātou, na le invest tongi lau pasese, alu lau sea i tonu o le va'alele. Ia, mō le manuia o le tātou tunungu. To maintain and sustain a plain and independent investment for our country. Oh. E mea la le nā, tā ua i tele, ia ma tā upu whapenei le whasoa. O leo ua toi lua sifuru ma le iwa minute o na tale o le tu lai wha, tale tu lai wha. O na tātou whailole o le kako loko muri muri, ma kako ka api hei loa. Ai, o le teimile nei, o le tātou whasoa, ta tala fo le tātou leina. O le whasoa lai le tūlanga, o le wha upenga ina, o leo leo, i le atunu ule nei wa leo i ele whanonga, ta wala mai i le fionga, i le komisino leo leo. Commissioner Andrew Costa, pe o se mea o te tau o na wha o pe ngaina leo leo le atunu le pui pui la tu saunga le mu ai mai se fo i le saunga le mu o tangata lau tele i teimi o wha lave lave wha fo sei o lo wha o ngaina i e tangata leanga ia po le au wha tupu wha lave lave a o penga ia mama mawai i le soifu o le to tele o le tātou tunu a talo whatu ngalma le mana Alfred Waterhouse ma lolo soifu manuia Aftaile mafuta mai le tātou. Polo kalambe le so, se furu tasi ma laki antelea, a talo fatu. Ia mautou umalawa ilunga le tātou apia faulinga. The Facebook page of Radio Samoa. Ia whapea fo le tātou YouTube channel. O te whiwhia lava. Ia vai, na lutanga o omi, press the like button, press malisi button. I love it. Ia makarole, press malisi button. I'm sharing it. Share la ia leo le tātou polo kalame po whea lava o le atunu o malalulangi o lo iai o tātou tangata e mawhai iai o na whaafonga fo i mai loa mea lo tupu e le ngate New Zealand e meisa lo tātou tunu o i Samoa le vai aso a tōle nei o le tala no ina o le tala o le tupe ma o le pasi ina i le po o le asalulu a malama le tae o le stofi tō fia le mamalo le atunu o sāu tau mate i tuwina e ama sila sila il whaasalonga tu sao mai o tātou whanotanga le nā. E tōwhia, le a sau sila sila, le a sau mai tau, sau vāwa ai ma sau tanga i le pō o whi lafo lafo inga, mai le tua ngai se i o atu le whongwhtalai se i o atu, e le tua le malo i le whionga le tawai tai pāremia, ka pia fo le sui pāremia, ia e mai se fo i o ale ainga min star lango ia masui fono uma o le tua le malo male pale mene au faitu la fono Samoa la sau tangai la sau mai tau. How did you see it? What was your observation? What did you learn about it? What came out of it? Was it a good or positive or whether there was a negativity feeling overall? How did you see it? La lau kilo ia i le nāma ta upo. Ia, au mai lau tua whāle lei, ma lau whautanga o le lei. Io e, sāne pa lau vale. Io e, mea nai lo le ia, e te le e onge Samoa i upu le lei, ma upu mātango fi. Ai tau no whamanatu e tua ele i o le te me tala tātou reina, le vai o le ola le nale. Io e, vai o le ola a wā oe. Salo le o toi lava stato vai o le whai unga le vaso le nei. Ai o le mau antu lau vai. E mana ialo wala au mai pēr, text mai, ia matu mai lau suafa. O lua tasi lua iwa whawhi tu iwa lua fitu. O lua tasi lua iwa whawhi tu iwa lua fitu nu mela nā Savea. Ai, a mo matua i mana o mia lava le vai. Le nale o lo whateltali mai ia whaltua ia peka ma le fionga ia tuala. Ta wātino tau pa ui lona mauta. Numerous fulma le tolu. Lappington Road. I o tara. A ngā i nā le nā o tau nuu atu le uta tele le nā vai o le ola a ngā mura toto maulunga ngasi o le fatu wha pena fo i le sela le leitele mo le toi wha le leia o tō tonga o ngā onga nei e vai mama ina le tele o mea le anga e alu atu tonu o le tino e pei o na iai i le fatu ngao ia ma le ngasi o le ate le lei mo le suka ia po le diabetes ai maisena o le kama o ngungu, kama vole ua e whaalongo kua mkuale ma whainga mi ngoi o
so onga ponaivi. O le ti ngao so onga ponaivi. Lau vai o le ola. Whapela e te nofo lata I Papakura, po ke kohe, Weymouth, Glendon, Roscommon Road, Burundi, Mableston, anga I tonu I wha ile numera luas fulu ma le lua. Luas fulu le lua, Templeton Place, I Glendon, I Manurewa, le mauta o le tua whina Maria Olive, ia ma le uso fo ia Yosia, ia le tua whine ia Maretta, ia whapena fo I le tina matua tausi o le rei ainga ia Sarah Brown, mawai ia lau vai o le ola. Manutua Manurewa, luas fulu ma le lua, Templeton Place I Glendon, tua atu o le shopping center, o I o Tara, ia o le numera sfulu ma le tolu, Lappington Road I o Tara. Ia le na o le vai le na. O le vai o le ola e sama. Ia ma le tamo le vai a voka. Ao ngā tele I so se vaenga o tō tonga o le tino e wha mama mai e le vai a voka. Luas fulta lai le what. Ia le na. Tau tua le na mo oe le nei fo I au uri. That's tonight. O lo iai pia tātou tusi le vau filifili ma le so ngā. O lo o mawhai o na whaatawina. Tilo lunga le website le Radio Samoa. Le nāwala wane I le telefoni. O iwa lua o no lua. Tasi lima iwa lua. O iwa lua o no lua. Tasi lima iwa lua tuu ai I lau message ina au ngā tele nā tusi sa tuu whaatasi e nisi o tamali I mwhale o polu. Sa ngā lulua I titono le Radio Samoa le telo tau sango o mwai. O nisi ua anga I Australia. Ma nisi atunu o lalulangi a o nisi fo I o tamali I mawhale upolu ua whai ilangi le tuli ngā sia. A o le tusi le nā. Lo wha ma popo ai le tele o talatu o le atunu. Ia whapena fo I hala ngā upu na maua mai nā talatu. Ia ai maisi o le tele o wha alupenga o lo iai. Ia ma le fisoso ni atu nisi o folo sanga. E a mata ai. Ia lau pesi. Ia masi au launga. Lea lau tala le tātou leina. Ia, mō nei minute I o lo tutoi o le tātou maftanga. O le tātou tau mawai lea. Whatalo whatu, malo sai fua manuia? Ia, talo whalava. Malo sai fua lo ftilengu Savea. Ia, le swafa whamolmole. O Michael. Ia, talo wha Michael saunoia. Ua, maanaia nei kaimi u te whalongolongo atu. Ele sausi le lua tatanoanga ma fau olo po ai wale ngotanga. O fau o fatu tielu. O le sa pule le polentia mo le tele o tausanga. Le ua mai sa o ale fatu o le company. Ia, o le tangata le o le ua le palmeni. Sa tau vā mai le vā o fonti mai o I whangaloa. Ia. Ai le I manuia. A o lewa se ei I le komiti o le komiti whaafoi o le vālele. Vālele la lea le Samoa Airs. Samoa Airways. Ka vi whaanongolongo I lua talonga. Ona o vole sa tātou no whai ma watu saumanao. Marila. Io, se tātou whai soani ni tātou lango. Ni tātou sea I kako kapungi vale. Ia, ai whafkai. Ia, ngō whakarikari pēr. Ole makau pulea, ngai sa whikarai e kusa ole. Ole whakanga o me whola au pengu. Ok, whakiki hoki whewhi hui au ki. Marila. E pēr, ale meole. Meole spray for le sa whaonga. Ai maanga e fo le kau e ale ole. Ole whangai au ngai loa ele o wha ele whaonga I ngā kau e. E makau e kangaka. Yeah. O ngā e mou moiso loa. Yeah. O loko karisa leo. E saura whamukara. Ele whaonga I ngai whanga po ele o vea lea ngai o whakangai ngā kai mingi. Ai, e alu so ia I ngō whioloro se on kulang. A kuri kama o mai se kei fore. Ai oku, o kasaungi ar kangaka. E papa merfanga. Ara ngā alfa. Whao mori kai whao. Ia ai raku ia whai ilang kamale I kūle I mou ka whanga. Ai, oki whapa.
a se walu i ala kulo bala wi o mai ai fa o so maro mar kai fa on mera nga e mara o kulo ka i lo ka o fil kai fa pe ai sia ai manga o lo kai fa ai le e ka kala o le le o i nga e ka ngo kura e le fa ko nga pa nga ki ma le pe fa ko spray kulo ma le mai ka kia le mai le ai fa sanga kulo ma spray ia nga si fa ma alo spray ia e lo ai ko so mai e fa di mang sa umrang karanga o pa ko o kile mang ai fa ia nga me o mo mga fo ya pa si lo kus pa si na e fa le nga kulo le nga o ke ka kalo mo lo nga fa ngo si kula nga la mo ki o pe lo fo ma lo va o lo no winga la sa nga langa o sa tu taimi e te le mana o fa a upenga le o sa ona ya ka vo le se e singa so so ya ke ma o spray nga to ma spray nga wa kilo e ma sa ni sa mo ya e ba ma le ya nga sa ua ile e pala si marka kai mo le ala tatu se loa langa o le titi tatu taimi Michael e alo fatu manuia le sapati a taiao talo fa malo se fua malo se fua no fionga Savea ia olo manga kuye a kongo fe kawi ai le fa penga ngola ko ia ai de fe kawi mo mamalo le orka ko akungula kele ia ongor kulanga re wa do fa ka ngoma ko fu ka kamar fang nga tawa ka le fa ka ngai fanga nga au fa kengi ma ko penga ia la fo si de fier ma lo nga ia nga ka nga ia ka wara nga ka e na le o taki ka nga e fa ngara ko penga ia ai de nga ia wa fa ngira ko ka nga fa nga au ia ala ve ko mo mano ra ko ngula kele le la fe wa solo mo te mara nga i ngula o ia ka ko va ma nga ia ke me ka fara ngo longo ko ta fa singa sia ka ko va ma di ia e pe ka nga penga re di ma sera wa fe saka sia ia ia ala wo i do ku se ko ka yo ka ke o kia o ko nga se va ia le na alo le na wa ave o share si wa fine polo tali ia ai ia sa ia va sa ngo ia nga ka wa kwaro ka ya ro fa ma ya so o ka manga sa ia sa va pui nga o nga va okay so pa te tele lava ia via le sapati taiao talo fa malo se fum via talo fa Savea talo fa wa malo polisa le linga te talo fa lisa fa mo Savea o te fa so pa wa le kasi ale me o ke fa so ko ai la o fiu Savea o mo fio o le mafana i lo o ka ko nga ai o le afa lango lo i leo skama imea fanga ale faia la ko kiuke ile mala ile ino ile mala malama piko silinga mawalunga e fa ka u la ko fa ki ngonga ngarwenga pe o le mele la ia o le a faia la ma fai ma excuse leo e ki ngase me ma faia la konga faia la konga fo ia ye o wala fo ia ia ngo malpa i o so i fo ka ai o le a fa lango lo leo o le wa fanga sia me fanga pe o le mele fai America ioi wa mo ioi wai ma ese mai lava lo kaka uma o uma fo inga o inga la ko i le me ka kaunga a wala uma lava i so se vai pangoa la ko ke fo i fa fika e ngo mata i o se fo tangaka ai me la le fa pela se wa ina fanga longo o ele ka kaulang ko yo ya o fa leo kaulo lang so se yan fa leo awala le wa fa ngal sanga la le ko o ngai o so va ver la tali awa ni fese me pena kire awa ile ne fa ta vea na tailisa tato filo pe fa sui foia o le si me ta le ya tell le la fa tu pe lo ngona na wa ia ai no fo ma tilo ile mafu anga e mai yo ai ia so ngona fa pe i lo taltunga
Fa maoni na o Savea lava au te le mana o e fa a o penga ina ia tātou leo. Lea e whiwa I lungo ta vale ma whiwa I masa vale leo wala. O stulanga fo I le e faulinga mai ai o le tātou o tunu o le ale saunga le mu. Ma o le tātou o tunu fo I o sea tunu e pa awinga o tangata. Le ala leo. E ilo o tele tunu ngai le te tau o na whaonga ina. Ma wha o penga ina leo. E ese o ma leo. E iei leo e mwhai ona lātou lo control le meo le ita, control le nefu o lana channel malona mawhauwhau. A wā tātou te leiloa, e ofo I ngase o le mawhauwhau. E iei le teimi e sau, ile leo lātou ia ma le lātou ainga ilo fia le mea aina whai alon to lua I le tai au. Ai sau wai Iwa whaatau te e lawa I so se mea. Ma waso I lona la ngona fo lea fia tau I masui. Ai ese le tangata lela tau I masui ai. E pe I lava lao lea o onga sa whai I le vai teimi o le law school. E la le whamasino lau I loa I le telo tau sanga o mawai fia se lau Jerome Franks. O le afua oe lea la a so o mai nei le whai unga o le whamasinonga. Your fate will depend on what he had for breakfast this morning. O le a fianga fo I la le nā. O soifua o mafufau e o lava I whamasino. O mea a fiai o ia I lona sio manga. So his breakfast was not cooked properly and he didn't have the breakfast he wanted this morning by his wife. Will affect his work and it will affect his decision. Well, na whalango lango lana whai unga lana whai. I le tangata leo la mua mai I ona luma le tai au le nei mo le for sentencing ia po o le lafo sala fo I ai. Langa o lai ti ngā mai le uru I lana tau maftanga o le malu o le tai au le na whai. Le mea le nā, a o le teimi fo le wala au ai ia ni tangata sa kaloka pe o mai o le la whai o lātou wa uma morianga a le la mai e whai o lātou whaasalanga. E tau nuu mai lava le tangata mua le nā I le whaamasino e le o fia I le tai au le nei. E le iloa tus tangata pulal me nā le na mafua. Au I nā. E le te tofu o se anga sala lava I le mamafa. Au le amatua mamafa le whaasalanga. E le wantu I ate oi. Le ala fola na le ino o fina watu wa ula tau ia. E le tutusa uma leo. E sa ule si leo. Ma o le mea la le lental no I le tua fina I alisa. Sa o le le. O le a whaapea I wha, ma whaalango I le la au manosi ma le au penga, ma le whana. E leo se mea te tau. Ia te au na vai ia. Tau o na wha a upenga ina leo I ma ta upu whapenei. Surveillance. A o uina la tau teknolosi. Me ta o le intelligence, the intel. Fair sa wile fa upunga leo lato surveillance wa lato wilo wa longo mai isi leo manis tangata mele o e mata I tu ya lato muli ta I le tangata leo a mai ile fa mtalanga I masalo mia I se ngai yoinga. So that kind of equipment, that kind of knowledge et tau na fa upenga ina ia leo. Fa upenga ina leo I le malosi anga o le malama I feutana inga. Negotiation powers. Tala noa le meo le tangata la ui o iei o Malaysia upenga. Ale whala ke ngofu I ole. O le kau ngā whanga le mele a whai. Learn how to negotiate in peace and harmony. A o wina leo. Ina I mwhai ona lātu loa tala noa. I le file mō ma fo ia I upu se whaafita auli. Ia le na. O lo utal tonunga le na. Ia. Ta alofa malosa I fo manuia. So I fo manuia Savea. Ia. Ta alofa lava. So I fo manuia. Ia o tu fo netu o no e. O la ua o manatu ia I le mele ia o I whana. Ana ia pe ana whai uma whana leo e ta whana o mai le au black power ma la au whai kengi le ia o lo wha. Sa olo nei. Au leo tena unau uia ia. Ia. Whana il whana na I loa leo whiwa I malatou whana ma whei tai solo ma I temi tai tangata I lunga la ual kele me whapena. Ia mana tua fo I la.
E tu sape sa o le vava ai ma le mafofo leo le mafuanga na laiona ia whana ina stangata. E whai ala suenga. E whai lava suenga e loai fo i pēna nā mio tonu i le puipuinga lon sanga le mu self-defense pele ai. Ia e whai fo i le whai unga i nā leo ari i tamam. E sa o le la seu. Pe tu sala pe solitula fono tangata lena pa i le whanga o mailo na soifua. E whai ala suenga le mele na. E moni lava. Ia e whaftai. Ia, malia tele sapati. Talofa malo se fu via. Se fu moia, Savea, malo talofa lava. Ia. E mara ia le mata upu, ia ke au i le si tu saka kau au iai. Ia peitai la, nge kaini, ia ua mamawa so ulangona Savea. O le mafuanga. Lera e lua fala vele na tupu ia o kanga langu lava e tai pe ole inkia le nga fanga ngel makopi kongo I papato le la kala ku I lau sunga lau yo ia asa fanga le pai ia ka te fela o kai le kopi to le sa fo tanga tavale me fo le si kanga le mo la vale sa u le penga ai pe wa fa faingo fie la ona foi ona fatino le va nga yo le o le whaapā, o le whanavatu, le afo e whaafunga le tunu. Ai o me mawhainga ia awa asirisira foi. Le sa sau noa ia maiko I mea ia foi o le spray. Ia lepe o te manatua sa pe sa whaonga foi e leo. Ia la e whaonga le te milini. Ia le spray au a leo. Ai pe a sa whaonga. Ia a whenua ku ia la ko whanga foi. Ia le sa vatu a foi whaafunga le tunu. Sa me le sa ka fanga ia no tai fau vo dele ele pe na tai fau anga o ka ki fo dele me mo fa tingi ni la me fa pera e si via tu le na no le ia a kai nge fa ina uma le o le soi fo le tanga ta su e aku ele a wala na fa nai a le o maliu pa pe ko o la mai pe a mo le ia sa o le toi nga me ton wale le tala no to yuso ma nei te le fina ngal ia ai wole le ele fa ko lo mena ka pe fa ma ye se ele a wala fa ga ye le a uma le soi fua ai o me sa ma fa yo na ia wala no vinga o I la le afa ma lo si la I malisi va nga le sa vea o le fa lo lan yo o na o foi la ia le o tangata foi le lau tele o le tunu wa fa tau la to fana ma tango au va pe o la fa le mo la to fili sa o le lei yo ma le misia pa le fa e ka fia ko le la wala ai fa le bela ai fa tau no fe wa I le nei mala to fa me wala vangi fa me mangi fa pu esi la ko te vai se mo sa ko nga ka e mangi vai fa ya man wi ari ya fa yes ya na sa le ala to fina sa pina ya a vai la u fanga puesi nga sa pina e fanga I mango le fatalo fatu sa pina fatalo fatu fo le uso ya mano ya le lautina la le talo fatu le tato ainga aviata nesi talo fa malo so fu mnuia ola ika ia aviaka le fingore wafu ma le fingore o me fo le ngalo e kupe ki avea ya no sa eri va talo fat Veni Levy talo fa lava malo so fu mnuia Maria Duffy o Katie va talo fat malo so fu mnuia lo se lau limas fulu talale fe de se lo se lau limas fulu talale fe de se ile o le si vaenga le wafi o tau wha manam le fono fo le a le panemene le na fai nei. O le tasi le miliona fo I lea na fola e tu fai tu malo. Ai le ai se mea wha pena. I oe o le a iai le miliona e tufa. Ai le wha peo mai loa a matau le tufa. I lea wātua a tō se miliona ua fiu. Ia la auri e wha manam lama I tangata mo isi fai pule le mea. Ma ai, o le tasi le miliona le na e vai I le lua se lau a miliona e o lua se lau wafe e a vatu
I lea tausanga ma lea tausanga. O mantua mai, i le 5 tausanga o le paia inga a tole nei. Ai le wha pia watu na tufa lea, e whai lau tau komiti, e whai lau tau palota ma lau tau fono, o lau tau whai lau tusi, o lau tau pelestene ma le te fono, ma sui usa fono uma, o le ale me ave mua, i lau tau wha mua, i le atina, o lau tau nuu ma le tu malo. Io, ai le wha pia watu e tufa e whai ingi, e whai kou wivi. Le ai lama. Ia, le na, o toi o mai nei fo i o toi mana tua i la i le mātala noanga mele uso le whatu au mātu nei i le meo lea fo i le meo le whanga le spray au leo. Mana tua i vātu le whafonga mai le turu i aso i o amata no ta taa fo i le i meo whale kalapu. Taa i whale kalapu. Ia, ai le whatau o ma se mam po se. Nā sio tinala i le sian tamai. O le spray fo le spray au tu lo fa fonga le tu no deodorant o le spray le o se mam vo le olo ia ala mai tau ele wa uma lo ata ti finga vo le afia faina na uma me bo fele le fa i city ta mitiafu ia po lo ta oftino na solo vo le au na ilo el to ilo lo matua lau mission impossible le la sola fo le pole de ai ala le me te sola mai lo una fa eu te unga to sa muli ai na e te fa pasi ma fa manongi atu le spray mamle to no la natu wai lo ala lo matua o mate il tupua e fa tau mo le vai aso le dei le spray ai ele a to se vai aso po se lo vai aso o mo le spray ia wa ngai fanga fo ngai lo makua fo ia so ia mo pst e kasi al pa o mai pst ka koura me alu lo ko ngako saudu ngai ko alu ngo lalo ale al pa o ngal me ia ka wa ngai no sa wa sa ko foi o ko ia saulo mama me le ia so wa fa tau mai mal le spray mai o el falo makes ia a le spray lango wa tu nei tonu le fo ola kala kuwa ka ia la fa le ango me mam vo le me kala kuwa se emailo fa pasi lo mane fa pasi na yoka ia wa sa vali tu ai kau o le mount vai ia ki ma kwa i o mo vo ko ki ma mai ko o le kou man o lea la ua makua māngai ara usa wari ko rua o kamai e kau ke o i o. Mai whalongo tu, ua pipi i vole leo ia mei o tau au, ia ma lalo au. Ua matua i ma maua, aisea. A wafo i o le whangalango le na, ia. Le whangalango le nga e mao ingi, ngofolo makuanga ngālanga spray mo ia. Ai kongi fo e kongi ngā wanga i lore le kankala o ila na maua i lo ma le tangata. Lea e lo atu so o wha le spray au mam. Ia o tala mali e le nao le tupu wae fia ma loa vale. Fai me vale. Ia na fo tau te whanongolongo mai o tau te marama na malelea ia. I nā mea sa tātou fui me waso le meo le huro vale ma le loa vale. Ia ma le meo le tawhao vale. Ia o mea umana o le soifuanga o le ola o se tamata le vau. Ia ma se kenge kaka le vau fu. Ia e ke lori sa pina na ngā mea. Ia le lei. Samoa whafteitele lawa i lau whaalalo. Lau pule lea. Sa o una i le nei vai aso atoa mo le aso ngofua se yo mai i le so. Whaftai le avanoa ma le lao. Whai e le tua tātou te mafutai. Ia, mau tō whaafonga mai fo i so vai ngā. Ia, ma tātou tali e foi au mai a watu. Whaaftei tele lava. I lau whaaloalo sa whaiona whaatanga ina au i te tonu o lau maota ma lau lawa. O te tonu o lau taavale. O lau ofisa. Po o whea lava. Ia, ai so se tuli manu fo i o le lanolangi ma le kelope. O lo o mai moa ma whaafonga ma sila mai moa mai ai. Ia lo tātou watu no pele. Whaaftai,
Ia, ai alofa mai le atua vai lua tusa so tātou manuia. Ua o fo i le taimi e sisi ei fo e whaatili mo le ae. O whaiva lava i o Samoa, e whae e le tai, whae e le vai, ai whae e whanua. A o whaiva o pausisi e mate e lima. E le iloa pe tua mani a. A o le so, o le o su i tau i le tini, i le lofa ma le anga le lei o le tua, ua tini pa o ai le uto. Ua va ai i ula, ua tepa fo i ula, ua tanga i ula. Ia, ua futi man ula. Le na, waftai le tua, o le a tātou tau mawai, te iatu lo tu soifua le aso tai au le sapati o le a fola ida i lunga o le Zoom ia po o le teknolosi fo i whaanei o na po ia mana le upofola le tua a pe na fo i a te utau le au whainga luanga tutofi pa i ainga ma te pa au lau tau tō whale nā ia pe fo i whawhale upolunga le whau tau tanga le nā ta mama ma tina ma tutua ia malo fo le titalo lo fo tele bo oe ono sai ngase o le nei vai teimi tātou usius tai na ia tātou e whai o tātou toi puipuia i tātou puipuia foi o tātou ainga. Ai le whapea o le whai atu. Sau e kuinga wakula ia leo sau limas fuka la. Sau ma lou loto fuati e fo o le mea tāua e whai mo. Oi, tae au, lesi aso. O le fitus fulu lima ta vale mua e taunu mai le afi. Le tae au i o Mangere Town Centre. Maua lau limas full ala e utu lau pensini. Whapena fo i o na alu lau swafo i tono le tātou sei. E maua ai ia se whaelunga. E lua se lau limas full ala e whase i e whaitai au. Whapena fo i o na watu e malfaspepa te ta milo i fo i lisi tu e ave lau pusa me ai e whaieri lau tōna i o le sa a te au. Whaftai pari lafu peo i o lau tu komiti. Whapena fo i le local board a mangele mo o tahu, the city council, ia whapea fo i a matanga ruenga o soifua malolo ina umalava o lo o tau. Ngā lulu e whaatasi, mo lea wha moe. Ia tau lunga lea so tai au, ai maisali poti o le vai asa fau, ia ua tō tele ni whaidu mero umana tui, e au fi ai manisi o tātou whanau ma le tupulanga tala vau. Ia, o le tala le nā, ma le whamangalo le se leo le au ona nei. Ia, o upu masani, e poto le tautai, ia ai le teimi e sasi ei lana wa ai. O le anganga, o lau titi whaitama o te tua i ai, o te malu ma au sapi ai i a Samoa. Tu ua o tau se tasi o au pese, o le pese lea Savea. Ia e fia e te mamti nā mātutua o lea tunuu. O tau uma o le paia maulunga o lea tunuu o lea leo o tu e le tufo le vai le so no leo whalongatua. Sioki le tātou vai se iau lia lea so ngafua. O le nā o lo avanoa le mauta o tau nuu i ele oka tele lava le fionga i atuala tau wā tino tau pau. Ia, malfaltua i a peka ile numeris. Fulma le tolu Lappington Road i Otara. Whapea nā fo i Manurewa i le numera luas fulma le lua. Templeton Place, i Glendon i Manurewa. O whea lava lao nānu whanga e te nofo lata i ai. Ia o i nā e te anga i ai. E mola tim nei, whaaftei tele, le pese e whaamaruia atuai i ate oe. Well, folks, thank you so much for spending this wonderful time with me. Really and certainly enjoyed your company right from Monday till today. And I sure do look forward to seeing you on Monday. You have a great Sabbath and enjoy the Word of God through Zoom. O lau tau au aunalene sa vipis tata ma le langi lulua. Ili i se Yuli Al Harrington Lavea. Alofa tele mo o Samoa. Soifua. Se iangi mai, si o leo e tawhia whalongo i ai. La upele ea, po o whea o e ai. Lalulangi pua o amale manunu, wa sola le la fa sulu sulu. Unai o folingai, wa mo atu. Be
ela talata mai se fusia uma e foi mai la upele ea wasili o eleva ai e moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami ma le au e fe tafeai le timu ngai se ito mai wa o ngala lai le fia inu mai fai mai e sotana po o a upele ai lalo langi pua o amale malu wa sola le la fa sulu sulu unai o folingai wa mo atu pe ana ela talata mai se fusia uma e foi mai la upele ea wasili o eleva ai le masoninga a oe maita la upele ea le fanga luina o te wina pea oe isi o ufatu o na punava o siuta o langa o mea lelei ma mea leanga wale sawai so o se tangata the world is cold, the world is gray. You turn the sunshine away. You will never know an empty heart till once more you're close to me, as close as we can never be. I'll be longing to hold you again. Langi pua male malulu wasola lela fasulu sulu unai o folingai wa mawatsu pe ana ela talata mai se fusia uma e fai mai la upele ea wasili o eleva ai Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ole kalale la makoko mafaya kuyai usa ole kala ile au mwese si ila ingwali makakare ngampose se ya po ole la ave ni oi ifali iya ingo au mwese ina eno se awuka fefe ina eno se awuka fefe le ina eno ya sole na po na eno se Shumai wao na emo se awuka fefe na emo se
ka fefele na e moe ai sole na pona e mo se se au su mai wao ni mala unua pili loa lela o matua awa e te pisa te tala le fai toto apito e tua o te alu atu na ne pea te au le lua o ringa lavana o mo se pe atau i le ua na pe so i se niu e te ia ne ua a fa o le ono e tilo tilo atu i lunga ele o se lato fa alo o se i le fa malama e liloa i le awala ma fa atali le no taxi ta i le anga watu ai na oua Moro i lalo moenga, malaki dilo ai ko peo se rango. Pakakal kingi do ke malo se koe po. Asi koe eli toi ina o toi ina. O mea ngata i ai toi ina o toi ina. Ai mo se fale o lau kingi. Ale whakai aua ovalo wha pepe. E ale kaura le kua whane o pe. O whasi e la inga o lau kingi. E kuingi a e aka o mo se. Se mea e ana e anga o le male pleke. Mo se. E ami mea se sa o le wanga o me se. Tasi, tato, pati. Lua, mo escamo masi. Tolu, wasawa fano no. Fa, wo min mal pikela. Kati lua kono sawa ma walo wi unga. Ia wala. Esa umalo fa sa no de fala pus malo ya. Se kuwa yalo. Que foi mai lo yalo. Foi de pa. Ko kasia yalo. Ya, kalau lelai me aku kalau dia mau se, pakai palong no. Ofeng mau se lek, kalau kau apa? Ya, mau se, yo. Aduh ke alam apa? Kena ya, orang mau se. Ya lah, mamai. Pak. Somebody bear itu somebody walefa tua ono sai itina mafaingata emamao leama eifoma a emauma a onela
le